me friend am pikin tie che no friend me ka say an aba ti no no bi friend me ye na de why do na me say adjustment bi man bi na nya na wo kunu say no ende city aba 1000 was the first so koto to akra no hu nyom was am 10,000 say fa koto to akra no hu nyom ma 10,000 yeah titi sika 100 million and what dia ma wo say fa koto to ho nyom ma and wo say send 100 Ghana akoye 1,000 Ghana and no so was fa 11,000 What you my 1,000 mommy ye be wo mba no pray mu and you just go ba we dey na This Akoma dance na yet to me diatina order. This Akoma dance na yet to me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe me de tumpo right. Akoma ejo. Asama na adenti na we me dani bedi wati. Shabana no, Shabana hene. Shabana mama, what will you dama? What will you dama? What will you piece up your command? What will you dama? I want to be you can be there, come up upon a chemical with that walk and can what the Hannah Metiha and can never just you join a man. I'll poverty. What was so many? Nobody should get a man here, number one nano, and I'll back up for children, and I won't know so bad then you. Never pass your picture. Shall I not? Shall we hear it? Shall we, Mama? Say, what do you mean? Fucking boy like you. What when young people do a share, as someone out here, may not see the John Homa won't here. Warrior Dama, and now from my child. Okay, Ebraso, Akuma some Jumedia Beja for Yatnasi, Diamajuswa, and the Marcos. Baby, I will be out of my big, I will say. Ahaya Akuma 87.9 FM. One would see in the one, soon I bet yes, and say Akuma FM, and Yade, and the Pankuto, and the Elsum Yashafo, and the Yatia for where cheating the bench yet, and Unti Sabre, Bamodia said. Woni yen ebetena kwapem se no me yen sabebo ya ye besan dia de pafo freye sports atoamo eso enu nti bra tutumika wodi aboda wuro no ka kire wonua no onua kan kire wonua se akomamo nsam dwumade no bre aso nti wobi anya so no wanya ni enhwe bi Facebook Akoma 87.9 FM ube follow yen Facebook like comment no wa share Wadawroma 2026 ka ho bi na yetumi aye nkonimdifo na boa wode beboa yen ene se wo be follow yen Facebook page hono wo follow yen no bomode ase obe like e de ama yen wo follow no like wa comment na wa share YouTube Akoma 879 Akoma 879. Subscribe it, me a notification bell so so you get notified. Subscribe it, MIA, YouTube. Na me a notification bell no eso na afe wa share de amaye. Free FM 97.5. Chachiman manager dachi na pamf make us say wonom ebiemo do. Osei Chrome TV demo live ho sanso ena Ezra Fan Club, Hamburg, Germany, Oboye Chidom, Nikki Pizza Fan Club, GHUK, Boye Chidom, Harima Supermarket, Ahinema Kokobe, make us a one Emphidian Wabimupa, ya Eda Akoma 87.9 FM, Akuma Nsem Jumedino, Edemo Live. And until baby, I want to be mono, na way yasutre, na yatumi apo ede amount. Edia mejiso Marcos. Me se minya chance say dia na enfremi dibia me no Marcos. Station no Akoma FM. Na nekwa koko ha. Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensah, Sikapa, Ishmael Howard, and Ebo Michidom ni adontre. Na fe nana ya onso ajedwa ene odi ye ko social media Facebook and na fe YouTube, TikTok, Kenwood Media. Enunti bomodi ya sesa brede obeka ye ho na yetumi ede akomamu nsam dwumade no
Abrewo atoa wo baabi a wo bia wada ma ebra wo hwe no na won so wo kyerɛ wadwen wo de wadwen kyerɛ no eba WhatsApp message no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 na won so wo de WhatsApp message no aba na yahwɛ akenkan de ama opa enye atenie mu na emom nia etufo na nia support dwumadie no na bibia etumi aye kama hyene so se ebodonko so a onua TV de betum live ama wona wo so ewa chichiri no wo so etumi enya bi ahwe na watie so sabre de bomode aso begyan ne yen ewo Osakrom TV sabre ode atumu live na no miensa weyi afrimu nti sese no ubetumi ede atumu ho na enche yebekọ na afe ye ne yenua baabi a ode na asem abeda ye akwakodi enkomo na yehunu kwane a yebefa so a ene yebetumi aboa no na yetwitwaje ne sede etie bia. Ose life is strange. You arrive with nothing. Spend your whole life chasing everything and still live with nothing. So make sure your soul gains more than your hands. Asem ne mu odupa. Life is strange. No kwasem say life is strange ankasa. Emunya mabia ni wanti ase ewo mu. You arrive with nothing. Nothing at all. Ye ba no adejampo ni ede ba ye. Yensa emkura hwimu. Bibia ni wa na hye na mu. So we arrived with nothing. You spend your whole life no na ye chase. Ye ba ekukruhwi ase chese wo bebre sa wo bre ni nyina mu die yebenya no ye hia no enu na ye chase se yensa ebeka na enso so obre ne ekukruhwi ase we nyina mu no ekoba se ye konso a ye besan akono nsansa saa enti yenhwe se ye kra ebenya bribi more than yensem yenhwe ye pa enye easy ene yakum wei ade achia obi akum ne papa ode na ekohia ode na akwaji skaduro ade achia obi afa no wofa ase akoku no ode na akwaji skaduro akunkum atwitwa ahodo nyina ebe ne nyina no ade baako ene si ebenya ye ho na enso so se ye fa sa akwan we nyina so na yenya ye ho so ewia eno nso so se yewu ni ye kwa ensapan ye ka sakase yi emu bia ni ho a ye de ye betuma ya adaka na ye de yen akwakɔhye amena mu 6 feet no emu ensapan no a na ye kɔ no nti yenhwɛ yabrabo ene kwane a ye fa so de enya ye niema eye na bibia ntumi enkoso emfa emaye eye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie eno ena sabre abedwafo atenase na ye de ebrem wo no enra chi ye ne yenua ba gifty edi nkomo ewa ha ema yeto yensa de frɛ yenua bema no na ewo afidie yi so no wo hye ye bo sasa de etie bia no obeba enra ye frɛ anopa ye frɛ ye wo se menam kwan so me ba sisi a montwɛn me na ye ntwɛn no akire ye frɛ ye no na nipa foforo bi na afa sɛ ye na damfo se ne busuani na ene obetwa ada papa akora wo phone so na nya asem keto ada pa etwa ya wo betwa ye na ha adwene pa wase na wo fa no menyini me hu ne se na damfo eno no ena afi no no bebusa ye se de asem ane se na nipa na ono ye friend no so ni masem kronti a ye friend no no abrante no so usa eche ne wo fa no asa friend chese wa shada odo ase odi e ho abo no ase wo ba ene na ye de tie odi e ho fe obedodo ye na sa na ye do na okra na anya hwe no hu si ye ka bi ma ho sa at least won ne ka enye won e wo so hwe no because under normal circumstances no so wo ware kra mpo so ye ho ade mpo no a anya emra bi anhye no
Such na because what you sika mama na check here sika kra se no waje wade dada enti e de be bie mu a enti ka we kra hu mo bro na ke yesre ne sen ko mpe kakra ma na brante no so so ya ka bia ma no so bra na afa ye hu na ka niam kakra bia wo so wo de meba e nechna sa ne ye ne oni ye ho fe na bia nso ni mi wo beso ene aso ne nan no de nsa na de beso ne nsa ne nan na fe ye de tape so achechire akata na no ene obeje kwan ya obefa so ekwe akwa aba mejo so na bokode nyame adom so ye pa enra ye nua be me ya wode na asembra ye prince ya ne step mother enra unim se enra na menyi ni o unse bra na ne kasa ye bibia ho enti na asede unse ase ne papa yare ebi na wantere ne ho anko ne papa nchen na wahunu se de se wo ye ne papa na bibia duru a wo kọ unse mane bi wo ho a eya asa na omo ye no onko ne papa nchen na onim ne papa asetena enti wo nhunu ne papa ni so na enra ne se wa kasa ye na wo kasa no enam se ne die be kura na ha ma bia enti mitie ne se wa ne sa wo se ne papa di ne baba akọ ena wo ma mi a obe ware wi obai na wo nkwala nan ena wo baaye asase no ene de ye wo dia na fie na esisu ne yesi na kra no mu hu asase ne ye wo dia ebra na papa ne ti ase no otimi baba nte be ka asase ye wo dia na wahwa ma be ma na wu awi a wo se asase ye no se wen su kra kasa no wo se o mu dom ye nche kokoo no eno na eba na oye na ode koto asase no oye kakaka di fie na me kura se we no wan kasa ti mi se me ya nam se abrante enti ne se wan kasa yin nam se ne se we ya anje penie me kasa pa nka bi anka ho anka mini gidie bia woni so ne se wan kasa onye obi kura pe kasa enti e no wan kwase we ti ne sa de ne ha no utie ne kasa se de adu na dru bunu mu e na wasori aba no u se ne yire kura ye kakra wo mo ye e bi kura nko mo betumi de aha dan e na onim se ne papa afiri ono so ne eye ba ko oba nka ho nti wono nko a enti ne ye benya ba bia ye de atena enti oba ma kakra wo ho no de ye mfa nkata me papa achi kama na asundue mra na ye de be renew dan ne de wuni haw ye me papa eja fie wo ho enti ye be ma ye mienu bi ama ya tenem enti wuni haw eno so ka kire wo ba bia se de tie bia wonim se ba bia o mo beda de o benya ba bia o mo beda enti ye be kata wo papa achi kama because wo ye du baba akope ba kro de enti ye se wo kata wo papa achi eno wa yire ne ho na kakra da ho one ne yire ade siesie o mu papa achi akura ne kama na o mu wie na maame ma o mu ba bi na adai na maame wo ye saade ma o mu ba bi na wayi wani ma o mu ba bi na wayi wani ma o mu ba bi na wayi wani ma de dai na wonnem efri sesese no de adru no ayedri oba ni ijai no de ye ba ko oba ni ijai no de to so no owon kola de sa to so no maame esese wo huru ni se wo ba ye na ba ma na wo ba oni ba mienu so ba baby owo ba ko enti wo mani baby di ni tiri ato no na ayedai mum ye ka se ema ye ni bradie ada na mum ye da bia unse wo describe your ba na ye hunu de ye mfa describe your ba na afei de na ato se ye keka abansam ne abosomsam de gumuso na susu ampa se wan kasa no wo kunu ba eti wo gi ne awa atu a na ye den wo de ba se ba ma na oje wo kunu ba wo nan ba wo kunu ba wo gi na awa atu a na ye den ma be money baby ni yere na ayi sam kra nan no kra de wan for mama but no mo kire say ni kunu no ewu ye no ejapade ne de waje ama fa ne ma no wo na be ma ne wo ma wo nan e ma wo wu ye no ejapade de ama no nti e de e ma ne ye ye na we de won pene ma ne ma me ne fa ma ba fru ma me no because I didn't want you no me jure ho menti ase me adai na wo yes ade no mame
ni yiri jan ni tu hwa ma na yiri jan no efi se aka na omo abo no aka ne so maame eti wo hwa ma na yiri jan no obaye obetena he wonim na no bie onim kasa eti se wo pie ha se ekima na kire se de ha no eburu ne so o maame dwene nipa ho se wo de ye ni wie wo ye wie ne mpanifo fra wa se me ni bibia me de ma wo koko no kra so de be ma me ni bibia me de ma wo ni bibia wo de ma ne sen ene oboa maame wo ni bibia wo de ma ne sesen be ma na firi mu nti efie asase no na atoye me wasase abne pagya dan ne fo asase asa be ka che se nti adan so papa na se kubu kura ni mu anse nti ge be bubu dan na gu be ma na wo no mi giri se be ma no wo no because asema wo kan areho eti wo kunu ba asase so amebo bra wo na wo ba besia no atwa asase ene wasi wo dan na wo kofa be ma no ba betena mu eti se na wawu na ne baba ako ba be pe ba bi atena oni hwe wo ho kokwa woni hwe efia woni hwe wo na wo ye bibia wo ba besia ena wo wakentan so enti ko woni hwe ene ma me wonim se aka wo ma ne hwe ya anka fiti asere ka kire no me ni hwe amede ma wo se dan kra ko mama se dan ya wi ma dan kete mi ke wonte o ma no mama wa na abeka ntimi yi hwa ma anya dia wo ma no nti wo ma no ni nti no kwa ja ba bi obeka se be me ma ni bi no so won pe nti wo ma no nti no ese se wo yi edwaye dan sa na no ye frɛ no edwaye dan eda ho kwa na wo ye dia ma wo kokotenam eno ye wa amobra no ni ye dia edwaye dan na ma wo se ko ne kotenam eno na wo de ma no wo ma wo ne yire edu wo musika kakra boju kakra wo mo ye sika kakra aba be ye yie abegie ni monyam nyina awie wo wie ya ba bia wo mo beda no sese wo me ya pamo no maame wo koda abonten saman ni ho ana saman ya wo boni din ya bi ni ho minyi se saman ho minyi se saman ho na nsem bi wo ho na wo tia na wo ho wo so saman ni ho akoda ba ko ba be ma ba ko wo kunu nyina wo kunu yes eti enra na be ka na sister Dina friend Paul kra ka se ba asem ya na ye ka no no kra pa yenti na wo oba say bia be ma ba wa kra mu so opew na wo hwe na se o mpe be ma wo ba na wo pene so dia ma because wo ntimi ne month na ntimi sa dia enti pene na ko be ba wo ne ba na wo ma wo be fa obi owo ma wo se me pena asem na wo na nka wo de ne kwa ware wo pena asem da asem wo ni akoma pena asem na kwa ba ko me si ni pa bone usam na ye maame no ni pa bone sam na ye maame no every say wo no wo be hunu be ma no ne ba ye ba ko me si ade ba ko be ma wo hia no ne ba ye ba ko wo nan oba ni papa nchen ya wo se nyaw akwa no amesem ne da oba sire ni oba me fe wo amesem ne da mama ko dia ne hausa mama dia ne hausa mama dia ne hausa no oba be sire ni papa nyaw oba ni papa nchen ya nyaw on tiri ba nchen ne baba ko on tiri nchen ohun wo no poison no obenya na ko poison no eja ka bi nti obenya na poison no efrisa dia mami ye me medwere ho a menti ase e dia nko a na wo gie enti sese wo so wo ma ne yire eja no de nkora na gunusu eja ho akwa na efrisa e ka na aba no enti menye saade no menye awerehosem saade no mami na wo kunu baba ako na wo ka che ne ya wie yie no wa ba wo ne yira ba ye bibia kama ese ja hello okay mami na yeguso friend no onfa ni pa body mama me say no obi afre na ka che say wo akra na wa ye ne sa no ye de wa kwa na friend no wa friend what ye de manfo ne de ye betwe na say de we de yo we ye ji manso ye aka manso we de ye betwe ye me say afi wo di si ye betwa ye nya bra fi ni sa akra ba ko pe
wo dan nampo odidi hu odidi hu ya ha de say ne ba na betre na so say ntimi nkasa yi onya say ska ni ndi biem ni ntino e na o ma ne betena ho kra na de wadan ni mpo no ma ne mienu na de aka fa didi hu e ma ne mienu na de aka didi hu ade ntina wo yesa a ma me nti wo ba na be ma no wan kan je so wo ba ye mu bi wo ho no ma obi wo ho no ma wa ye na adwen say ono wonpe be ma awawo be ma bi ono so ye na adwen say wonpe ba awawo enti won kɔ hɔ na wo ba no ukura nan ono so ka kye wo say wo ba menya so say be ma ode ne ba ne sie o na ba ba ko ye de ne sie wo de o ka kye o say owo ba e na oji tu mu na abai nti na say wo ba no wo fa ho adwen say akra no ba wo be ma o treat no chese ba na wo ba ware na se no wo se be ma ne bo no ho moden enti wo ba be mo treat akra no na afi wafa na japade ana ase den asese kokoo no waje akenten so efie no so waje akenten so sese abrante no koya na ase obai me krada wo kasa na me ka se bia ne papa yare da ho abrante na ahwe no wa afi no ana ase bibi ni nyina wo ye bi wo se ne papa na okɔ ne ho wo se obusa no wo se na okɔhwe ne papa de wo so ye bia wo ye enti die enti na afi papa na wu a wo pese de o deserve no de ma no ba me ade enti na waje niam ni nyina akenten so a se edampo mienu pe na obeyi ama one ne ma no hawo ene tu na fa ne papa japade ama na wo so ko pe wo papa japade enye sa ade a mu nyina mo ntina asumdwe na mu nyina mo ntina fe onye sa yempne e ma wo kwa wo fa japa wo fa kokoo no e sa me fa me eno ne se wa ne kasa na mu se no abrante sa na ote wo na onye obi a oye gidigidi dabi enti ko de that respect ne kra ma se ne maame na ka ebia mu nyina matimi asumdwe mu no wa ma ne de wo se ono so deserve on ka se fa dan ni nyina ma no fi se ne papa japade e na on ka nche o se fa kokoo ni nyina ma no e fi se ne papa japade ana enti na wo se o ye sa maame me de me maame de ye ka no ye frɛ no on fa ne call no on peke emie hu de o pese o ka che because ye ntia se akra ukunu ba wo yini mu afa japade de ni nyina aka enten so yampene sa de no enti maame no ye frɛ no on peke onfa emie hu de ye pese ya ne ka no onfa akra na japade ma no no so enjoy ne de eja anya hwe wukunu no oba wo ne bre enti wo so bre so de ne di na akra no so bre so de ono so ndi simple okay simple medase papa aha eye Akoma 87.9 FM on your TV or Sacrum TV Facebook eye Akoma 87.9 FM and afa YouTube on so eye Akoma 879 ti me pacho bomodia se ube follow yen na wa hwe yen ewo Facebook na bibia ti mi ato so producer bomodia na interview about bomodia na efa no ebra na yewia metumi abahase ekakra enu nti ubetumi de o message aba 0245 301462 0245 301462 ebia na wonso baby a wono wo problem ya ene ha wona etete wo 2026 de man niema ms 2025 niema mebu emfa ye so ni mu areho ni mu ade nti wo case bia no a ode fabra na yenhwe na fe yentu ho anamon emfa emao ye wo kumase askwa ye no kumase mo no main entrance no ena edi enhwe ni mu se wo nkran se wo regions ni bia ebia be ma wo na wo no enkra no onfi wo mo bema bi ene wo edi emojafra ewi achi akofa nsempia ba obi mpo ena erepi ba obi ena etwitwa ba obi ena de wafa esisi kwan bi so bema bi promises obeware onenso enei chese waja ho kra akofo oba afoforo wahwe bema bi toka de ama no so wonfanya adwuma nenso o start ya wo ye adwuma no oba bi beta aka ni mu ene wone ne na etwempra na chese yeyi wo ede esi enchen enti esisi sembia wo bia ede wo FM bia no bomode ya se ubetumi ede aba na yakade ama aha wo de wasemba yenye sika bia wo de wasemba yenye sika bia wo de ani so ode aba na yahwe na yetu ho anamon ede aboa wo ye production lines ne enu nti se wo ba na wo fom kwane a na wafre ye beje so 05 055 260 1529 055 260 1529 0245 301462 0245
08012601462 na 0552601529 so wo frɛ numbers here yɛbɛgye so na yɛakyerɛ wo kwan no na wɔn nso watumi aba na yɛde asɛm no akyi ɛde ama deɛ wɔsɛ ɛkɔ court ɛbɛkɔ deɛ wɔsɛ kɔ yɛde kɔ police station nea ɛwɔsɛ yɛne ankasa yɛde akyerɛ tena aseɛ deɛ wɔsɛ yɛma wo lawyer kyɛ sɛ yɛbɛyɛ ne nyinaa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo na biribi atumi akɔ so kama na mame mmra na mene me nua bɛrima bi emedi nkɔmmɔ ɛwɔ ha papa wo ho te sɛn Akoma mi ho nyame adom ho nam so nyame adom paa ɛyɛ na wabɛn kasafidie no ɛde ama me kakra na wodin Bacha your family Godfred Nalam okay Godfred free na bye Bacha me free Nsuta Asante Mampon ho Asante Mampon Nsuta ɛna Godfred efiri ɛbaayɛ okay nti yɛne Godfred ebedi nkɔmmɔ na yɛhunu ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛboa no na biribi atumi ayɛ kama ɛno nti Godfred mama awia yi Bacha awia de bɛkɔ me sɛ me wɔfa baako bi na me ne tenae te me ne me wɔfa ne tena na me kɔ school yi me wie SS na ɔyɛ sɛ afi ɔbɛma kɔ school nti ɔyɛ sɛ afi ɔbɛma kɔ school yɛ ma me kɔtɔɔ forms ne bi me kɔtɔɔ forms na de me si ne baeɛ no ɔhɛ wɔse na hɔn di so a wɔntumi mfa me nkɔ na me sɛ madama me de ba betum anim sa mbɛnya mboa bi de aboa me a mɛtumi akɔ school ne bia okay medase ekua wo de bra kakra ma me na to say yanko okay yanko fa royal okay atiefo ya wɔhwɛ Onua TV ene Akoma FM Sabri Dr. Ibrahim Adam Isa me ne kwankyerɛfoɔ pani a meda Royal Homeopathic Clinic ya yɛwɔ Ghana ha ya Kumase yɛwɔ Pankrono etimetim Monique Junction sanso ena Accra Madina Ashalubutwe ye nyina ye papa ye nana me nana prekope the National Chief Imam of the Republic of Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu nadaroma ena wode mpaye gu akwemu kobie Ashalubutwe branch no kama ye adwuma na me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi the Tijaniya Muslims President of Ghana mechia munyina ne ahwefo a mo hwɛ me na Sabri Royal Homeopathic Clinic ye ne mpanimfo de niema agu akwemu a ye promotions no nkokra na ye de abo ampanisi nsu to nanso efomo ayeden ene enipa ne yare nanso sika wode kwa yare hwɛ bia no ayedenden amano nti ekoba so yare a na akwaye painkiller honam ya wunru ono no mo a na afi bi onso anye obia na eyema no na afi obano no mbeduru baabi no na agye nsemu kra no ena ye ne mpanimfo ede niema agu akwemu se ye promotion kakra na ye de aboa sede ye nyina ye nim no ura yare hwɛ bia obegye card a obetua sika ubeko akwakohu doctor friend consultation no ubetua sika ubewura lab ubetua sika ubeko aba bia bewura bia sikasem essence an nti obi wo hono ma wo yare sika na wode kro no nti wonya nti no ode titifie na aye no fin na afi akwakwaje ensemu na ye de aye ene se baby a wo bia no so ba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete hono 1 million oje no ewia ya chechire wonsa ya hwe wo muduro na ya take you vitals kama consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge se be ye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe amawa eno nso free of charge na ye wo afidie ana machine wanwaso wo ho no mu a afidie behwe unipadua no firi trim abesi wonase ebehwe wani wahrawa obrɛboɔ wosaabo wodwunsotwa wontinim wonkase mu ba bia firi soro ekosi fom free yenye wohwe na ade no ɛsɛ fatase yɛde wosi mfidie so ne yɛ massage wo bia wontini ne mu a ɛno nso free of charge na yehunu yare no a yesanso waduro free of charge na misrawo ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye share adwuma se anopa nonson ene fa na yapon anwumre nonum
Family telephone number no eno ni ade hia me ebia na matimi abo yare so ebia na mantimi amawo yare so eno nkyerɛ sɛ yensa si yɛde ensekan ananade papa nipadua no ayi yare na free mu afrɛ no surgery anase operation no eno na yenye no Royal Homeopathic Clinic na mmom ye wo kwan foforo a ye fa so di yenro no esa yare ni free home a ho to kra enti je me telephone number na frɛ me sisi a na emwa ye nyina me telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and outfra wensa ebe kame me see a promotion oba ye card no a 100 Ghana cedis tete hot sikano 1 million tete hot de no ene de yebeka no 100 Ghana cedis. Consultation ye free, lab ye free, diagnosis and if you did ever hear you peduanum ye free, ye be lab ama we ye free, massaging ye free, ye sanso ema edro free. Mr. Baby bia wo bia so prostrate na ye kese. Johnson into me meye anayebakra ema wonka ye. Wonte se Johnson de wono na oho asey awie. Oye oba awo ne ho aye den ama wo. Ama sebi yede awo etwa wo mpoa. Mesro, wamodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na yedi fidie ahwe ehunu adekropoti a ama awo no ntumi mano na yahwe eyi afri ho amam. So you be a diabetes ene ha wo ye se esichire yare na esichire yare no de na ma waye kese obi nso ho ane de no ama wafon waye ketekete wanhwe ye beka se yanom yare bi kra ena aye wo ojonso ntentem Johnson no boss wa na ebe ya na jobe Johnson sa ma ade ache ona hu dwa wo ho hyehyew empabo hyew na rokra no anya ade a ubehunu wo mini mu wo enum nsuo ntentem se de ye obi abra typhoid fever ene ha wo wuti dwa gagaga na amanfo ada na dwohwa nkromo no wo de untumi enna Bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi ena ayewo ama abeda wanisu aye yellow Nsem aye yellow wafu crash de Bomodin se ode wani ebe kire Royal Homeopathic Clinic na misre Swako Hospital na ya kire se wo hepatitis B a esan se enye yare ema wuti ayewo ya wo honam ya wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempenso anase ne bad stage no ne de how pa na ebre wo se unya hunu se wafuru ahye wonase atatai na wanhweye ampa eduru anu woden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so you be a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayimani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic o ye bema wa ye mre ewo mpam o de tare ana wai o de fam na abai oye oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma wunya atenka no wo de watenka no afri mu kra gonorrhea ene ha wo odepua ene ha wo chlamydia ne ha wo enemu yare bi e ha wo bia no bra mesrawo sede me kan ye na bia na mabo yare so bia na ma moso family telephone number no eno ni ade ahia pa ne frɛ me ye adwuma firi dwoada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalibotwe National Chief Imam no bebo mpaye ebi hospital kama family telephone number no ne frɛ me na yare bia ha wo sempo wo nyare na pesa oba na yedi mfidie ne hwehwɛ woni padua no mu a ye behwɛ ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 sound number and afra when sabe kame one award onua TV be say egu TV na ni kakraka miso fa ne frɛ me
nye yare ni nyina na metumi aboso sama bo yare so sami mo wo yare so wamodin se obeba Royal Homeopathic Clinic me se etimatim Monique Junction pankrono anatafo pankrono etimatim sanso ena Accra yewo Madina Ashalubutwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani fry na nso unu ukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo benkum aka wo katre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho enema no bi no ewo brain nem wutinum embrepam yebefa na baako na ya kyerɛkyerɛ ntimi srew sɛde stroke na aye wo bia no Bra Royal Homeopathic Clinic o prostate na aye kese malaria fever ne hawo typhoid fever ne hawo enemu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wu kotodwe untumi nya hwe typhoid fever yare bia hawo no me see ye promotion card no ye 100 Ghana cedis 1 million lab free consultation ye free diagnosis free massaging free yesanso emwadro obi wo ho a na bia ne yare no akyere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu adro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra akra ebre ne nti geme telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi dwoada kosi meme na ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5:30 p.m. ena yepon ena yeshe adwuma na ase anopa 7:30 a.m. ti fa me telephone number no na yen sorry so 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebekame ebreninti ye de besi ha sama mo yare so kra bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic and how they frame me uka yare ne na mintumi ameka kire se yare we de ebi amintumi na kire se atwetia ama ye nyina ya me in shop. Okay, mama kwaba FM Akoma 87.9 FM on your TV was say Chrome TV. Akoma mu nsem dwumedie no eno na wo hwe no ye ne nua be ma bitina se a na ye ne no edi nkomo na ne de no opemwa ena akọ school nti ye be hwe na fe ya address sa issue no nti sabre de ye nko na memfa me nua ba bi ento so mama obapa mama wakwaba nua na pomoti sen na me adomboko ya no kasa go fidie ne mama me wudin patro frame ya afuwa okay for what free na bae patro me fudukochu okay edi asem na de na e patro me fudukochu ayi empata ase mehunu na maso na man say patro me ku no tempata ase okay ana waware me wale mo fumuso ankasa na ma me de efuri no wale me na metna mene na wo mensa doctor so mensa ndi usua na ene kasa na nyemo no be ma na ankasa na me no na anka ma me de enye me ho ande by tete na wode me na mu no e do so ma me na me ankasa eja me di pempen na matem ho na mako ha me da wo trede media pacho chirechirem na ubu asem ni komu ama me emuhia no de na si ye mokotena ye e de atete se de enra wo chirechirem na sa na ye hia emubu no komu pacho me da tete ni bi ni se meto no no mempe kasa bebre na but be man kasa too much kasa me de ni fi no ni na ne se eja na me di fifu so na ba me ba be di pa na hum na so wo peme ana na kasa nyem so ma wo ba ko nti ma me ba ma mtu se ya mesrew o ba no o ban kuma se ase ni hwe anamo yusu ye ti me hu be man na ja me chemche ne se me nkwa na me wo ifense kuma se ya ti se me de o peme me de ni problem enko fu so na de kwa me ho ade na mpampa ja wo do mi to di mechi de ko fu so na de kwa me ho ade na betna na kasa nyem so no hu me so ka se wasi da wo mpata ase enti no se o ma hu be be de asase ne de ewo so na yeti ko ifense ko twi hono mo na bat ko twi na nam so me handa wo di hu me ana ja mpampa wo de me ko kire na yeti urum so ade ye mo so
na kakra so na kotwuno dan ho no so na tam no de ya aso ono susu ni kapre na me so na hu me so na me so apampa ayi ni bi e mo amoton panties ni bi na me ono bi na panties he ni bi na na so me tse ska no me ye no afina mintimi nkwa achi tam banyina mintimi nkwa achi ma bi tam no so ayede aso eferu an so yede wakase wuntu na wakase se be nde na wakase sa de ni ska ni ho ma obi be ye dan no estimate first na 30 million na ska ni mo ori na 30 million tino wonya te ne ho ko handa wan ya na eja ye ko na me se de fie bi tran de mi to mi ntam so me pe kasa me pe me ho ase bi akoto obi fie na ja aya ma so nti sa de ne me de me kwa ko board na ye two rooms me kwa ko bucket wa kakra ne so na de me ko tena de niska wan ya fa ko ha ne dan wose enso chinchina nso me se me de me ya de me obi fie tena pa de menye nti me wa ko bo ketwa ne so ayede ama ya dem ene ko ye na so na afofo ina ho nti onu hu me no me fa carpenter ni se me de obi fie tena de ka kan so ta mo so aso na me na wo de to so ba ko no first one no ana me de me fa carpenter ni na ka me so na be na wo obi ti efie ho na nkasa bi na me fa wo na di nkomo na fa no se ene wo su da na se ko tiska ko ha da ne foforo de ne enye na me amede me store mu nneema na me ton no apamba store so ni ma no na ma obi ye no be estimate ma me no bo na o si ono na fence be hey ya na mo obi bo na ne so no si obai makasa chen time we na anso be no ase me da na o si sa de ne 1 year scan wo be ma ko ha da no fa be ka ho me ye de ye mo ne wo computerize ina ye nkum o de me ka no ba no sa de no aso won den sa no friend ma me na say me ma so won den ana me ye de me bo da na so ase ne ma me say enya hwe de mo kram ko bo so me de mo na o de ne 1 year scan e ka ho na o de boss say ye ne say apata se de be ya ye ko ye scan ye de na ya ye ni ye no ja be kan ye ho na ye boss ne ko tenem ne ko tenem me friend me bra say na me miske ko tam diri am de e boss no na ko say 1000 ko bi de na wo de board dan na ko say 1000 ko bi de eni me hu bi na me sa ko fu musko so say ma de sie ni na o say so one na open sky de ko boss na de say me nso de me nibi we just say me nso me nibi na me baba kon so mo won kan na me frɛ me bra say de si na o so yo me nso me de me be me de me ma ubi na me so yo martina ya me sa ko kuma si ne titi ho no mo sa na ye ko tu ne ma na de ko tana sa dan ni titi mo sa na me se bra me de me ti fa kwa me mpe o se me tana fa ko na say me nya adwuma na me ti ho sa na me mpe na baby she kwata so da buka kaka wo de awu anim ho metima ye de ya ye bibi na mbra se de nya hwe no ma me ka yi kitua bi na me de ko bobo container kitua bi na me de sifi na nim se de be ya ya metum sika so me de container we de na me de be start ye de aton na me ko mami madam fo du ho na me ko bo no ma me emu kilo kitua se ni ba ko ene anwa kilo white wine bi na me de kosi container me na me de ba ho se se mo pe mo ni anwa ye de metum bi na ka na eja etimi ye na me safrem da say ti se sika me dem bo container we say miniske be de o me so me kara me de me fan sha ase o so de o krampo no wo ha adwen wo frɛ me sa na me so me pese me sa ha we de ebi na o ma me kakra bi na ja be de koto tomato ni mo ko ni ne de titi ni bi se ni bi am ne sha ase na ja etima ma ntem ofo na beto ade a me baba kwa me ne o mfo me fa ne bless ma me ko bless ma me koto ade na ja etimi nti tama o mbeju kwan no so bo by multi ni bi no sa set ma me no titama be ma na na tie obo multi no sa o ma atikolom setting na to mudwi kwan na e wo trede kwan be fun sei no no kan be o se asai almost be 3 years ni o se we dey adwuma na asai nti on ko adwuma bi nti o sole a na eja otwi ne sun wi a na otifie se on case otwi ne si wi a no wanda na se che se obi mfe na de on ko no ni station bi ma de obekọ adwuma nti se o ma na so obi fe na adwuma a no akọ no amba okoye adwuma no so na oba nso so a no ba beta me nso me na bia wo bo wo container nko betumi aye bibi o na ko start business afa na wo se obi begina adwuma ye nya fa no obe start na obi e ho no be bie na obi ba be ye bia ye de aka ho na de onye obi na start adwuma na no kwa na se wo be start adwuma no wo kwa na enim wo nti wanye na de ba bia wo ko ye no ba bia na wo won kane no eno no obi anya adwuma wo ho nti wanye ene se nke dwanko obi ankodi dwa wo dwom mo se for sa ha fish for sa ha na ntwena for sa ha enso obi aba wo de okoto no hade me so me se me de nyakonya me ne be ma pa wo nyale enya hwe ya se bi nyale fo nya hwe de me sa container mu dwa no wa ni twa 1000 2000 da so me to me nya kan fa noa anwa mu bi nsi ho no mo ye de ama o ma me di office o be ma nya de butima ko page ma fo ye de aye
etimi no na ma me de no na me ma no Oya dan ya. me no aduane a me ma no che se Wo do aduane ama wo kunu. che se Wo hwe nanim na wadi agya no. me ka me che se Hey, wo ti ma ne. wonya yalefo Wo hwe nanim na wudi. if you say Wo ne wo ma. wonya yalefo no ne ho ne sa mele yi Na ba sa wo fie na wo ni fie. o fie se ma tie me nko a ayi buju no me ntumi sa mele wonya yalefo beto pe won aye adwuma den na wo be hwe enkwa me ensa na aye no wo se wo de nko ye adwuma Na setama na o ye adwuma no wo hwe wo. aso hwe me sa ne sa me se me na ato de edene te so ma ho so me ma ho so ne de twa nkwa me Ya no wa tena fie a mfia na boso me be sen kwa obedidi agya ne sa. Asa obi fe na adwuma na se de say wo se okọ adwuma na so kwakọ adwuma no so sa na wo betena fie if say that's boy asa ba wo ye onanti bie ma ba ye adwuma de aboy na wo so ko adwuma na so na wanda de mantem ofo na ko adwuma na kwa na sekete na wanda de da bi o Na makoma no mo fe no okọ asika no fama. da bi na wa pass me twitwa no ho se bi do na me man to no so no okọ adwuma ba ko so anya na o riska be de be to am so se fa no duane na wo de ato no ho no Na no so anu aduane. on ko to duane no bonti so adi na akoto no bonti so na waka kire ankwa na se ibe onye bi to taso kwa ahụ waka kire kwa na se wo discuss to ha se ntu no mo kwa moto aduane ni Na aduane a wonu ano wonu apokra na woman ni ene na ya se ende kra de na lalai be yi ni wan ye ni wo fama no 1 year ni se me wo ye da to su kitam ka so na onya abuso me me sa no ba mo na me se da bi anu abo na se so abo no na adwuma kakra asenti na me se da bi se ade a obaye ne di atam obedi di matam ne ade no asefum ene se nye ne na no skuto na me so se ne me nkasa se ne evu se kan do to do se ne enje me no na so ma na do to draw so ya dai se me si mo aduane na so akonya o skara kokoto ne dia me ka me fa wonka obi ante ne ba bi ka me den ka me ha mi o 100 draw ti ka me den ka ha mi o ma wo su ba bi na wo dwun na obi ba be to ade to kuma onya yi sei no na wo gina kwantin fi wo na odi watam ana wo ka me ho sem kira wo mu ana ka me enso abran so obi be to ade ko obi to ade he o to de osumtum ngo gina ko ese nyina edimpo na eso gyan chen se no kwadwo na wo ye no na ebi ameka e de a che me so kwa ni mitum sa nti so wukuru wa kwadworo na ni nya akọ se wo se o nyale nya hwe ana djuma no so kura bu na no kura me ka che obi se sa me si work na ade no de ya si de se ba de ye into de kwa ene ne de enko na de ono fanye ga na de on fani dam na me fa me to mu mani di no on ka che se on de djuma de de on to me be man so to me nya adwuma so to me nya adwuma me ma wo ade yade wo nyale nya hwe be ma ten gram we de wo nyale nya hwe nko era nko adwuma wo so adwuma de won to me nya de ma oba na sifo am de me ko ukunu nkaja me ko adwuma so mbedi matimi nko na wo si adwuma de to me nya me de ma fa so wo de ko aka so na ho e mombo so tama na me nya me ba na ma ha na be ma miskan ko hospital no yesi me ka wo si ya me ba na wo bo am yo ntina re wo bo am me ba na wo bo am be ma no na adwuma be ma no na adwuma sai edru san otena fie ben fie san asana wo behunu se da bi se adwuma na won pese obeye nti no wonu aduane ma ne bi ni me wo kitu ye na adwuma no esai otena fie be fie san a wo na wo hwe fie enu aduane ma ne di ya ekire ebeye ne de nti so na nso de kran kwa adwuma no da bi se omudwi kwan no se na so nya ba ko bi kwa na o discuss no aduane e go on so be na wo tweme hu so bi obi preference adwuma wo se me ba onko se obi quite me friends onko o me afon so yesi se loto se man bet so de no osi wo no wo twa wo no obi so na loto na asan so adi no na asan so adi no ya friend adwuma no so no wo de me ba sa phone no wo twa bet so sa bu a ko de whole day 19 na wonder o me afon so sa me de na jam wana me so akọ se me kwakọ Johnson no sikata so sa de we amankofo bi na ya kwadworo wo ma ya kwadworo papa me se me de nya ni me sole ma no wenyeska me sole me ko kwakọ Johnson na me kwa hyehyɛ me no sikata ayi so me afon no so sa de ba che kwa so 1000 bia ni o twa bet ade ba che so 1000 and what did what no de nani ato wo container ne so se na mo bedidie say bia me no na metime ma na se da bi e se wo ye adwuma no ma ka se bia ya 1000 bi fa hyem na se container on na bobo ma da bi me ka want me se me bla no
na me ha na no ma me kakra na so mo kakra e ka na me de kam de ko bu container no enti do ni brand no bo a me ne sa mo kilo ni we na me ya me sa aka sa me na fo so na won so ko to ade o ho na ama obi sa o tu we na o discard de ama no ana ma me ya sa etimi atum sa no okay ti en to aso e eti na ya sa na me sa da me a wo ma no wo na ne aha na ama ani bre ba ye ne me nkura ni odidi matem papa so no na ne obi dwan so na me di kura na ojimi odidi matem fine am se me de ya me de se de me nkura ni me mintumi ekosi se sa me le no nya na nye se obo o ma ho so yetimi hwa nkwa na still na ma ye bia na se ona ka me de se de bia be hye na ko nya jima akọ de be ye so still na dia me de mintumi enti no ene me mpe me be fasa me kwa be jima de e da hwa nkwa no so ko me ba ko me de ne onkwa ne school ko mu de ene wa ya de so twere to ni sa de ne otumi ye de e ma nkwa ne school ne de canteen no ko ha omo ko ba fe ne ya e de ene be mo dwane di but say omo canteen de ne wa ya de so omo ma nkwa na ko school de oni be ne nkwa ntena fi no wo bi nkwa dia ma nkwa ne de amamako omo pon ba so dia na ya wo de di mo che so wo bi ankra no obem omo canteen scan ade am ma ko school but omo ba omo adidie ne de e da wo so me kwa me da me ha say na ye na ye ba me kan ha me but ma adidi atem no e do so ma me e do so buru me so ma sie ma me nyina man tem okra nkasa biem twa da pa ma me nyina man tem me sem jang man tem okasa ne hu kokko sa na me die obi ba ta de di seconds o tin ko jina obi bata container ni say wo tie de asma maker se wo didi na tema chini pa no be ade wa ye bi da na be chi wa na dabi obi su kwa me kan che ne say ya se wa no wa kwasa ne say be ya se wa akwaduro obi a me kan bibia ankyere no obi aso kan bi ankyere no be to ade no wo tetame na me say ade ne na me ko nti me bi ma no ka se me ko no ene eja me fa house we kwa akọ we wache me se ko na me ho ntome me kwa mafon me kwa ye say ko me ma no se wo hu wa fon me bi ma no ka se me ko wache ne yem kom wa fon na me fa ho be wa kwajuro se bi dem se kwa juma na say ya chem me ko juma say ya timme we on first can to say me ya sa timme nti no ko na konfa ni di keke o so nkwa no nkwa ye na juma no nya sika wodi adi no fa ma kwa ne kwa ko ne o maybe kwa ko fa ko ne canteen kwa still na da tam no so sa bi ma bi na ka se me ko no ma jai me fa ha ko afa kwa de wa che ne chance mu se ba ko na o wo service ya rem uche me kwa na me ka se me ko company nya da ne bi mpom che na ka se me ko ma na wo hwe na adwene ahwe ai wa chekura me kama chofi di matema na adwo na be matimi sori ko dwon so so beta kwem se di matem sa mam se ya na mfi no ama me ko so wale ya no nsi anamu na me ono ho 7 times say do ye no me ntimi nsha me ho so eto me ye wo se ma me ore nya botem tutu mi sha me da sa fe dem se me ase me ho ahomete me ho mete ufa ha no o se be ko na me ho ntom afa kura no nu hu so ka se o be ko me ka se me ko asa wonim na me sare ne na me ko pa no twa no na me ton mo store mu nyoma ni na wo ton wo store mu ni na se da yi de me ho me ta fi de o kan so company me suro se edibu nya ne wie na se ma nkwa ada se ono be ko da police station na ase bia me de me di dem ti na me suro na me suro ene no wa brew wa bra me se wo me na aduane ni empa ne so a wo ne da so na wo tu afri pa so sa me wo ne sa me ne yin mienu ne da empa so ka me se ne pa so da akunya 3 in 1 nti me titi na so be pede na aja abaso so ba be pede ya aha wan ko abaso ti me titi ni na akunya me da na me so me ne nkwa ne da bed ne so so wo ha no because said wo ho ofesity na wo da mpa yi so won so de obehye da apehuru akopɛ na iti bi emu abo ntokuro hye ubo se niema yi eblenke no bepeja ni ti no obeba ho no wasum no a na wo so wo kwa o ma wo nko ya azabu okay ena wo ka so obekro na wunya nko ye no opam wo na wo ton store ni mu niema nyina ton store ni nyina na me ton container no na me ku container na me sugu am se container na me ton yo ono ni mani eni bibia se me ton se me de kon ha dan na nya da me de me sa ba ma chi bim na o ka yan se ka se nyemu no me fa ne nyoma se enkwai na de e ma no be hwe ne de ne ma enkwai no se sai me sa ketwa ne kwa na wo hye me chi eti no se me de ketwa me de obi akonya na be sane misika he de e de ama na eti na me kwa na me pere number to bo o se be ma no se wo de enkwai ne kwa wanya dai once he is come me na matafre me nsa hompo ti me kwa ne ma no be twa he de ahwe ntimi fa ne ma ye de e ma na me nko ne ma so me de kura me nsa na ke so na nyamfie sai me sa fa na wanya 1 year ni 3 months 1 year 3 months I see me ba
Okay, mama ko back na do ho. Obapa. Marcos, Efisha pa. I think I'm a tree. I think I'm not to say, maybe I come. Ya metiasi. Me yam kwada so kraye. Sa. Family remwe. Me da se. Ye matiefo nyina afishia pa emo bibia akwa aba. Afe no kire se obesie ewrane sa ekoba sa ekọ na abesi but still ye da so tiase onyame wa ya de eti pi work natural de ye ba se ya ni akase emo afishia pa ye de aseda na ema awurade nyame so hwe so se de afe na kwa aba beto ya somdwie mu no ekese mimi no mie no ye di afe eti se wutie ni a wo a wonom 3p garlic mixture e free 2025 edi besi ne awurade won hyiraw na wɔma wapɔmuden soronko abre bia no wobetumi edi aye wodwuma na se de ebro nyan yakɔwe ya no abai janya asem ketwa wo fa obia fikyira tun se flavor no ye very nice enkwan abomu no nya tete abomu ni bio we ye enamafo abomu wodo nsa simu a this year the caterpillar na twe nsa because ingredients wom enam na ye say do so ya ribia nkasa onso sa na wonso wa ribie eni obi okra wo koda anajo enam ibida so hyede dodom ria tafre ho a nanso se de yakodi bronya ya ba ye twa yenum enam aduane emu anwa aduane ene nkyekyewa hodo no e wo se yewura afefufuro mu no yetimi enum aduro papa bi ebeboa yen ama anwa ne edidi ye anadwo nua ne edidi ye no emu ne ma adada ye ntini mu no e wo se etimi free ho ne esa nya ahoden edi move afe no because this year no eyemu gamu obi e prese obekọ nanim edi so oni apomuden a medofo ntumi nkọ wanim enti na wo hia 3p garlic mixture edro we die afi bia hu se akoma mu nsem dwumadie da bia yete so show no so ekọ akiri se edro ne nya edro papa kama akosu wabutu ya to atwere baabi because edro ne ya edro papa enti no da bia ye ba oji awo atu once afi ye nhia afi ne ahia me ba once na ni age se nka edro ne nya edro papa enga mi new staircase ne so kra butumi ato atwene baabi ma message show no na so 3p die dance am ferry we no dance ya won ferry enya sam ketwa ye twapuru semaye enti adro we no ahu ye kase ye ka ho asem a ene ye nko medofo pebi ehye wo lokemu pebi ehye wo ka mu pebi atu fie o office o pebi hye ho wunya aduane bi di ya ne wonom bi eden so eye kama enya dura enwe no 3p garlic mixture eti we de make cha wo ne say wakodi bronya na ba yakodi nuane bebre anwa ne nam ahodo wa mo ho ban amfa 3p garlic mixture anya wadura ahoden a wode beye adwuma afi ede apre this year so ye ntra mo bi menka cha say ye bibi o wo na wo sa wo pre ko wanim enti fa wo secret no esie eye de ya 3p garlic mixture enumere wo fra adwuma ba wadidi wanom bi wada anopa wodidi wi a wanom bi awia wanom bi chesabre bia no ohu oden wo ye fit utimi kwa utimi ba obi wo honom a anwa bia ne odidi ye ne nchichewa no onye aduro bia no me entina me kan fu 3p garlic mixture e de ama wo no nombi eye ntini moja mu adwuma enti be ma wo ntini mu ada ho umoja ebedi afurusa ne yie enti yade basa ehanipa ema da bi nipa to aduro so ne yedi hospital kwani aba no wo unhunu sa yade ne bi because 3p garlic mixture eno ne waduru a wodi asie kokoa mu a wo nom ne nkakra na ebo ho ban gie number ne frɛ doctor bia ye kodi bronya ba ye wahase hunhu ne ema bi ho ana asade wani subiri ye no asade wo ye obasabasa wo ye adwuma kakra bia na wabrɛ na wo te so frɛ ye number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Doctor sisi ani ani nkomo obi wo no mu ade meka se oye adwuma kakra na wabrɛ na ɔte so ohun de wonye ne ho asa ne ho mete no pressure ebetumi aye osa na pressure so be nipadua no so a eye wuntini mu ene besisi se moja ni afrusa ne yi a entimi ni akwane aba enkoye adwuma wo sa yi a ubenya pressure num 3p garlic mixture ensrade no adededa wuntini mu no
emoja bi abobo to ahye wuntini mu no ebra wonum 3p no etwa fa wuntini mu ama wuntini mu ada ho emoja bedi afuru sane eti se me adwuma kakra bia na mabre me homete ne mfifire tew eye pressure na ebo nka ye no num 3p garlic mixture ebetu ase ama saa wo ye ade kakra bia na wabre homete na ho ye obasabasa no mfifire swan wo no ni nyina begyae ama wonya fa ahodie afa obi nso de ye ne naase osi akwari namna ne nsade namna ne anwo aduane na wonase ahyase epagya ana ahyase kra last year ewo ho ana atwetwe ewo ho ana asaba eno so pressure timi yosa odo nsem na atom mesrew susudi nkyene ne gyae anadwudidie never 3p garlic mixture eye wadru onan no ebetwetwe say ye pressure mpo na asate a ebo nkai a ebegyae edro ne ye ka ne se a wunhu o medofo di se wanum bi na waso ahwe na abehu se 3p garlic mixture sebio ye betena akoma mu nsem dwumadie so a enye mfuturo ne yetu agu ani na emom asempa ene ye ka kirewo Bora pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia bodino 3p garlic mixture obeyi bi e de amount obi nso ho no ma make say wanya ulcer bro nya edi ye nyina wa hu so amanfo we nkokɔ ne mponche ne enam ahodo no oh wantimi anwe bi adan a wokodi ye mako eduane ya anasiw ya na ne ulcer aka no ho misrew fa 3p garlic mixture ye wadru hyasesa onum bi afri sabre ulcer ne nyina begyae ama wonya ofa ahodie ulcer de sa wodi 3p garlic mixture ena etu ase a de wubeye nie wodi di wi a enum nsuo na wanom 3p garlic mixture said the atre no wotoa no ho na edi 10 minutes na wanom nsuo ebetu ulcer na se ama kyesa wokra no ebeje wonsem bowura baabi eton bibidro bia ose ope 3p garlic mixture pharmacy shop obenya bi ewo ho me mo oyare so a eno kyesa 3p entumi muaw pebinom this year ema asthma emehaw asthma yade pa de dure na etu ase eye 3p garlic mixture pebinom na ebeboa opa obi hono de foye kutu ebeti baba se eye srade all sound so eba oso etimi ye osa fa 3p ye wadru medofo ebeboa opa ama bedi adanse ye number no ene good screen so no fa ne fred doctor Sia ne ne wonkasa number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 medofo adure de empene se wobeto no wanom na emom se woto 3p na wonom nko ade a bo se adure ne yadru doctor se wanya siche yade fa 3p garlic mixture eye wadru this year ye pe 2026 babies eti mema na monye mu prostate ne ho adwuma na motimi abo adwuma den amema na timi anyanyem eti bema fa 3p ye wadru na enwohoro wa niema ni nyina wudun so twa ne ade no se na be ya o prostate no ebetumi abo ho ban oba won so menses no nom 3p garlic mixture ejai ba emaye niema nkwaye nombi ebeye kama eye wa wonya mensesa wote nyina ebe free ho ama wonya fa ahodie kuma se borura kolena heba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo nko abetsam takrade eye aa mensa koforidua Gabson pharmacy ewo ho mumuni away enterprise ewo wa ene cathedral ne dihwe ne mu wo fa kwadwo heba temale baabi a electromat no na obenya 3p garlic mixture UDS nso Charles Herba ewo ho Wedema pharmacy ewo Ashama enkran obenya bi Little George Health Alert Clinic omunyina won kran bowura ho obenya 3p garlic mixture okwa Accra okanshin so a Kings Walk Kopsam ena Angel Herba said the 3p garlic mixture unhu no TV so yi eni Akoma FM online no eyesa na tie yensesa no yenye bibia mfa ho said you no sa koko pebito medofo na ebeboa je number no abrede yonko twetwe no AC no number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medofo kai sa 3p ewotoam ehwe wa ebo enti wuto a na wasumuye nyankopon ya adoma da sene
eno be said ye Yeah, best I share be onyame ensha papa obakuna do ya don papa bi. Ma aha ya Akoma 87.9 FM and afi Wonia TV. Was say Chrome TV Akoma bu sam dwumadi na no a na wo hwe na afi wutie na ma meka cho say ma unsanka e pasco back capsules ne bi eno ene bebo na afi abo brebo no ho ban. E pasco back capsules de eye kama ene yeduane ene yensua yenum nyina da chemicals enko enti no se we anya dro bi e bebo wo yemu ade ne bi ho bane a wan hwe yi a na chese watwa na nanam sie do ntementi wo brabo no nko ade ho aduro na bai eye pasco backup so nua woni abusuani nyina enom bi kire oba penfo de oma abofra no fo na se akoda no a wonya nimu no fie dumi no ono pe ene ntumi enfa pasco okofuma se bia mu a enye na koto bi fe 0557453579 0557453579 Kantake ba pharmaceuticals and research center nei wonma we research papa kwachiri ene ode imlet herbal supplement no abase ne yenom na entumi emwa nipadua no enyina na so 24/7 na chese wetimi akwati yade no friend no ho ne emani nyina da eno nti imlet herbal supplement no wihia bi mihia bi obia ehia bi na pani befa anopa miensa nwumre awia miensa enwumre emiensa opemfo de oma bofra no fo ne de onimru fie dumienu ne mfempade ehia enti ono de enya de a wobetumi anum bie nya ka nyina futu fry nyina yemfa bi fra 0555 610 592 so wokọ baby atwa adro bi pharmacy bi emo oso pe emulate ba supplement no ebi mamemra na mene obafo wa entoa yenkoma twetwe no se sei wanu akwa yi woka koka kire be men se wo bekọ wo so a wonya yirede ena ja be men ogu so na na akọ ochina kọ waye bosom kọ ene ade enti ukọ na wo kọ no ene ma no dam wo ne ma ne ade no ede na si wo ho Mele say minya nkoye no wo yiyi ne nioma ye de gunche se hwe na manye de mamfa nko be ma na asesa ne niema gunche nchen se na de bossa shoso de o de kwede da bi se be mfa nkuku silver na de no se me koto se silver kaka se be ma de be obeya yi da chef ti ono koto mi so me komedi bi ko nti hwe na mamfa ne de anko nti me ye se me kwa minya nkoye ne se wa che ne me da se hwe na me de mamfa ne de anko ye no opamo pa nine enti na me tokunti na me yisu se tokunti na me nya biem na ne kukuru kwai mentumi baby a ko me baby mfansi ono so me nya scanso ye de fa ko handa you se me ton container na ne de e de ko handa ne ma ni so na no aduane ma ne bi ne se me tokunti na so ye de e de ko handa you see the kwa kasi ko da no ko ampo no kwa me ntwa ni scan ye de enwie che se wo de ma me 60 million for 2 years na container na so kwa so me ton 5 I say 5 ni say say when 2 years no ma or the ma 60 million and I was me 25 million ontina so container ne 5 million ai say me ni sika me dam so o ma bere me so o se me nkwa ton no 5 million 50 million na ka dai kwota de 6,000 kwota ne 5 million de adai yemko na me de no say me yes anso me yem fanfa kan kontinu and that is kan kwampo no anso na mde me fe wa de se de we onye se me kwara mpese me ko ba se bia me an ko emi ka se me ko na de no afi no o kan so se me to na se me to na se bonya na de e so anda se o ma ko de ma na se bia se ndema afi na me ye de me suro we de wa kan no aha na me suro ana o se container na so se me kon so a mini container de e free ho me sa obobo mo container de e de a se no opra we chikura won ko bi ahwe biem enti na ma me ye de me ton en sa no nti ba sa me sa ne won so no so papa chi sa ne me so pe yon nti na ne akwakatoa na o hye machi no je ne wo ye de o man na so bepa ye de ahwe o ma ana me te akwa ne ma akwa ne ba ketoa no so o betma ahwe ne ma wutu ja wo ba ketoa ne ma me kam ikune na mi so fi se mi ko mi ni taz me ba kwampo me bo sa na me ba ye e kire se wo se na no twa fo akwakatoa na me ba twa no fo akra won twa no fo na tu ja na ma be me yawo ana na wo kan se se be ya be ma no pamo onye wa na aka so be ko na fe am nyanko na se me nyanko so we susu ye ya ko ya ka ko ka che so pe so ko na wo tete me ya wo ko wa ho bo anso wa kwankro wo so se me ko be me mu so tu aduane wo ma ne bi ni ayase de a wo fe ma no nti ono otu we nyina mu no wo pe obi kra de na ba be hye ho na wakọ se obekoro ena oja akra 1 year na ye yontwa no fo ma no to so
na mde ne man na me waja me koi bi ameko eti me ye no so na wo ka se me na me man nti na wo ka ladi ba asem se taba na me wo ye na wo mfim na on se na me tonsu ko to fit na me tonsu tie na me ntwa ladi be de e ma no me na man no nti ba ye na me ye de sasa na me yi na ma continue na me yi fru na me koi he na me ja kwa na de eto no so se bi abusafo na me kɔ mo nche no na abusafo na me kɔ mo nche no bo me ka se bi e gene na de abere nti me ne nka se me de emfiri hɔ ne hu obi ayɛ de besi ma to hu pue bia biem e besi sa nti di 1 week no me da me ntumi nda me ntimi nya hwe me sisi wa fe okunu da bi akora no se wo swa o so na so de na me fle na me bra se ya akɔgye me na kasa so da kwa ma me because so on fa kwan de e ma me na me sa fe mbra se me da so fa kwa ma me na o se o ne na kasa fe de to so me sa me ko ya me ko bi me te se o se me fa pani bi me ni machi ne yensensan tata kasa me se me ka se me bra na hwe ma me wo na da ntino ka me se ka me na eto me ba na o se da bi akra no aha na o no be mi kunu se o se de ma me fa de entum bent ma me fa na to na me de akwan kasa to me anka se de me hu afi do da betum ni kra se e bi kwa na be ja akwa na me da akwa na ko ma me bra no e de ne na asen dan bia so me kwa ma ye ne be fse na da me di me di na e de ye ma ne bia se ne to me hu no enti tinchina na o so ne o jan se sisi me nko fa me mabusuafo yi me mabusuafo ye de emmla me so mabusuafo no so no o mu ina won kran me ma me kwa na ofu so ma me so no fa na nya hwe be ma ne fa ma me nya no hwe nya hwe ma me kokko se de be ya na kwa beto ne yem ko kwa ton tale bre ma o totale ne kwa gu ma me enu so o ma me toto ntade bre na se de be ya se de be ya be kokko ne na ade no se ma me no o wo ye mienu pe onu di machi ne won kran aha na me eti no ana o bible sai o ton tale de be na o si atale be na be ma msha na e ne fe o mu yi o mo sa son de no ana o to biblia no ma me ka se bia ma bia me mpena se bia tale we na me ne nyi ho na to tale ne de egu ye na o to abre no na nka kwakrokro no ne na kana mo asanya tena na se wo de da bi onu kra mpo de beto mu se de bia wo se bia me ma me asem ko ade eti mi ma mfa nya hwenti no me ko fa me mabusuafo ma me so che se onu no on fa nya hwenti no do ne ne kasa na hu ye ho ne wale ye enti no ka me fa so me ja kra na de me nkwaje mi ni wo bi a we di machi ye de akwaje no akra na de efri ho no na ne se ye wo ma o mu wo fie nti ko ne ko fa wa de ko twini patase aha sabre no mu na me ka nya bra na wo mfa ma unya mfa ma ha no se me ko wo fie me kwa ho se me kwa akwaje no ana o se that means me ja akwa na to no so na de me fa kwa ye de e ma me sabre no wagya nkra no ho be na san na endru ayi no 1 week no na enu to oye kono na ba na ama na 2 weeks ye wo mu yi da be ni 2 weeks ye twa me fere de twa mu yi Friday no ne na watwe mienu na ne nkra ne se den kwa be na ofa so hwe wo mu because ayi so anu kra shadodo madam fo bi tie kire ho no me se wo kwa adwuma se mini ho re se do kwa adwuma so kwa adwuma no da kwaketo na ye de akwa koja no na mpeni fo do mo se wo nam sa wo ja wo kwa ende on na dem ntwa bet wo so do kwa adwuma kwa adwuma na so na ye na ni da ho nti obi fere no tu o kwa na o da kwaketo na ye de akoja me madam fo bo tie de na chiri ho no mo o na akoja na so kwa adwuma ba na ba be ja akwala no nti madam fo ne jala kwa ne ye ne hu bibia na sa 2 weeks no aya wo kwasra wo mo kakra kohwe da bi me kwa na odidi no atam me kwa me dadi me kwa me say o da nya shofa kwa na me de me ko me ba bi but ohumi a ase bibia o mo say me ba na be kasa bibia wi se meje no but ohumi ase sanso no be ya to ko ma no kasa gigige o kasa gigige ma on say e no empatase wo ase obi tutu de ma chiku fem se de be nya kwafo ne achi no be ba ko pa no no agigi wo ba bia me so ni kaka se so na me hwe ni se ya na me so na me hwe no na no che totrobento sisi mu fe ni sisi ko ba ko gina fe no finfin ho no mo ase mo obi ahu se wo kasa na ebra wo kwa na wo mai wo mu wo fie no wo mu su mama wo ko wo do ne me na enye wa reho mi na mi su papa da de no kwa me se be tun de no kwa pon mi timpo na manda wasan ka wo de wa de ko se de tie bia no se de eye ya enei wo pa nkra na wahunu kwan na waba ha no se wo de wo mo ko yin so na onhwe wo mo a ka be was na ka wo de aba na ya tintin ni bia nti na no hwe manchi pa se wo ka se nti ma ti se ono number no kra no wo date no ne se am pass ya da me kokora oba frɛ me kra biem nti wo de ne ho ahyi na kwa san kra no wo man so nyehwe na pani kra de fie san
penny who woman crown with Bema no wadi 11 years no doctor so 5 years Dot of son your bar na bema doctor so no your ba na we nso your oba ba 5 years na the doctor best so na bema na hwe na dware no apepa ne ho awo say si asasa na yete no sie na nkasa na yete won mo for ina 3 years na omudwu ya kwan no sa na won ye isi onya ska won ne ma woni bi da na opena ma me so ba me de me ha me onya ska na anti eno kra de nka akokwa aha ti ba no akokwa me but edi da tamo no se obeka se wo do omkwa amehwe wo mo wo do omkwa amehwe wo se nka do wa de akro da bi o sa ti o afuna me kwa kwa han ti afuna me kwa kwa di pa afufuro bi mo ohun no so no what them se ba bia na nkra no kra beda na de wo kwa na ukoda abonte da bi o sa me na kwa han na o se me adwuma de na me di twa rent na so ka abran so adan si won mi fi me de makodi pa da be boda da na so na se wo de nkra ne ko ya nka wontumi nya wo mo ho nkwa aha enkwa adwuma onso wuti fie ana pa ko nyumre nte ne won fe ne ma o mame ti ase be ma no ha mame ti ase o papa na ti ase mame de wawu na wa bo papa ma ne ese o papa de wa ka ma papa kwa ko se me nkwa je na to so mi na nkwa je na wo se den de nkwa san bi se de e fa nkosi hin na me se de nkwa san sa akra no me fa ne nkoto me ba na da nsem wo kwa se ya o nsem se ya na wo no bra no wo ntokwa bi ana oni ba ni ntokwa se me ba no wo bo ame na se na shi se me ba na bo ame mo wa ho chire mu na bra na bo awo no enyo wo bra no kra no onka ho bi na container no wunya na container no wunya ye no be ma no wa nidi mu da container so wa nidi mi o to da kwa meji misika o da bi se e bra na adwuma se ye no na wo no aduane ma ni bi di ono adwuma ese ye no me ma no enti na adwuma se na ene wo no aduane wa ma ne bi ani because also wo share ne kakra na adwuma se ne wo share ne kakra na eye kakra be ye ne de no a afi wo de ahwease aye na no na wo nso bufu ye ono adwuma se ye no nso onyemu anu okọ onso ni be okọ ese ko ode to wo no fa nto ho no mo no akoto aduane edi na me akoto ne me na me na me santi bi nsi wo sa na de ne ekoye ye di ma pam sa abele no wani eden pa o ni de meni enya de ne etimi sisi na men se me ntimi nkodi pa sisi na makasa 1000 sisi me ta me de ba ha ne se me sisi na nkasa no me boss o o na boss o etimi me mpene se sisi nkwa me ko gina na se me ko sa o do on fa eye tool na me so ja mo bitin de ma eye na na de mu no on fa ba kuma me na ono so on fa ne ba ko efie no osi ya no ya ko boss o no na ni o ka so was 6 ka wo de boss o no de wa de ama nso e nka meje eni entabo no nka meje once sin me chef mo na ko na me nka me kwa nka me penisa na nka menje memba na aware na gu me timi ntina bi mo na wa ye se wa ye ho ade okay o ko sense our court ana da bi ansa our court efie okay na wo de nsako me ansa me kasa me to me wa me kasa me to me ho bibia na me to me ho bibia ensa na ye de ebre wo be ma no de ebre wo wabusia no wa na atoye na ha on de yam na me se wonu sa asante wo ye de ni santini se wonu sa asante amemre mi se wo ja awade a ye de nsako se na be funa me sam ne mande ko ye nti misisi no so osesen misika ne be mewie na si bia to din a metim de ne san akoma no ye gu awade ansa de aka ato so si ye nwu awade a ye nche japade e wasen ka ma me ka kire wo se e bia se nwu awade a ye ntumi nche japade ma ne si ye ne da kwa ne se nti ka wasa wo ma me e ma mutu anamo no be ma ye ntumi enware bie mu nti wo nsani na fe no se ejapade bi wo ho a wo chefa wo mu a yatumi atrase na yaka de ama na sabre ye nsan koye ne de awade ne ngu yo ntina me ntu kwa pra me jackson wo se de be ya o me ne be kan bo ma me ka asem no wo fre wo ya wo sisei e bia ne jaya na o mo mpese mu be jai da bi o janu de me ma me na nkasa na o se wa ye me kunu bibia no asa o mfa ne nya hwinto no no mfa no ho bi na wo do afiri mu kura ananka ye bibi de atwe be ma na so keke me de me do afiri me mpeni bi sometimes me ka pa na me mpeni bi wo baba ko ho dada o na wo ne be me ya sa baba wo me nsa so ma bon sa ma kwa akosia no ka me nso na ka mini me pa brebe na hunu se be me wa hia bonsam se kwesi na be na hunu se wo bonsam mu hia mo ani doda mu hia mo ani doda osrebe wo ani doda mi di da ba sa brand de na onye obonsam nti se pa de ye da na otumi ko ye obonsam sa
They say nkwa no muti fi omunko school. So fi no ma bie. Nti menim say be na atwe wo mbekwa na so mo nko. Hwe ahonkeka ebra wo hia wo pese wo ye ho ade no. O ka se me ye ho ade hwe ahonkeka. Ya mo de toto mo ho ne ma hwe ahonkeka. We dey invite wo na fofo hwe ahonkeka. Na wo de keka kire nkrofo me be wari o. Hira basa. Ati ayira. Sisi na nkasa no hu mi a wo so wo hu ne bonsam so hu no bonsam. Sisi de ade na akoye no. Opa ma me nkwa me nko fie sisi na de obi nye wo so ye no me hu de be kwa kosi wo fie no. So hu mi a ase de kaka bi na ba betu bo kasa jiji sa me so me mpesa me so me da ku me mpe kasa jiji sa. Wo da ku ni de wo ka sementi ase o. So je wo da ku ba. Da bi say no ankasa no wo si me ye bonsam ne se me di na tem mantem o me fa na nya hwe nya de ade. E bia na wo di na tem che ne na fofo na nkrofo. Na fofo. On kwa put to me for say ya me mfine nya hwe na fofo pa de. Me no matem da. On ana no so no pese bia wo ja bonche di na tem na de. No se fe na bemben mantem no bemben ho na da. And so ade a wo pese wo pepe enfa nya wunu a. On mpere nke de no di matem na kam ne nka ha mi o. Abontin otimi di matem saa jimi ni kwasia na da ko mi na me se on fa no jimi se mfim so nko ana hye na bepem saa me de a me ka se me kwa afi de edi onu etire dam no Enti sabra na no aduane ma ne wote so ba foforo bi no aduane ma na nkai ha. Me da nkai ha me so na tis o hu ni se wakwada oba bi nso nkai ha. Da bi so onu ne da nyina no waja awade no kra dada. Wonu no che se wonu no na fofo hu mi a fo mi fo na fo wa ho e wase fo wa me ja na oku na wote fie ho. So me ja wa kono dada nti obi wa no ka so bokwa de na ese eno anu no. Na se fie ba ne wo ayi ayase kom sa de fo wa se ya. Efie ba afene ba aboso me ba ne wo ho. No oba wo nche ne ya no wapushi ne ato atwe ne ba bi de sa arehu. Ti se wo man na wo pese enye wo moma wa na se de. O man na yenye wo moma ho. Sisi de me hwe ne se me mba no won won to me hwe wo. Ti wonye mba na ma me na me kan we no so dan no so no. Monye na mu nche na mo fa me de ma me because it wa no. Okay. Aha Akoma 87.9 FM Onua TV na fe Osekrom TV Akoma mu Nsem dwumadi no eno a na wo hwe na wotie no ubetimi do WhatsApp message abani akeka dia ma 0245 301462 0245 301462. Good afternoon to you all. May God bless you and your producers for the good work you guys are doing. Keep it up. I'm Kingsford from Accra, Abekuma, and or the message every ebaye. Or say good afternoon. Thank you for your good work you're doing for Mother Ghana. I'm facing the same problem. How do I communicate to you with details? Patrick Dambai Oti region. Na also at the message every ebaye. Making Kaidia Kaniti also forward the Ebra 0245 301462. Mamema minia bema kwaba. Bema kwaba mwa fishia panso. Mami akosia bema fishia pa. Afen kometo ye. Pese sene wa hode won kwati asa. Eno kwa ni ye. Bebre. Ame. Osunu so. Afi ni yeshia. No kwase. Yeshia afi etwa mu. Afi etwa mu no kwase. Yeshia 1 year ni. O kan sa da Okay, Mira, family mo. Yo, metie Akoma 87.9 FM etiefo nyina ye de nchia kese any free time herbal center dwumako no saa so ne de nchia kese free Kenoga herbal clinic ayaresabia no so de mo bia na Dr. Nana Otafrija so si amfa nchia ma obi bia wo osompa wo som Ghana man ene yeso so ayetimi bo modern de ye ni kire asoye honom na nyankopon adom yesu ekuta ya pomuden ne ya yaresa wi abre ye betwetwe nkomo kakra na ya hwe ya pomuden enso so mesre se bomodin na gi number yi entem so ansa na nkomo no kra ahyase Mr. Pri Dr. Ayekrado friend no was 0202 040 053 053 0202 0202 040 040 053 053 and I say 0278 0278
373 373 018 018 0278 0278 373 373 018. 018. Winning number of Fred Dr. Cecilia Mepacho Binyano and in Atretre and Como a Kenoga Herbal Clinic. Na Kenoga Herbal Clinic. Yeni ani the time herbal mixture ebe drama so. Na efen 3D yare anase malaria. And now you'll be able to deal with pneumonia with the Mepacho P. But more than say, Ubenya time herbal mixture ni bi anom. Anase bemwako rato krubonimu. Ujari ana honam keka honam tete ope ye. Sa so na wojo so ana bememu eye oya. Pachokonya time HH herbal mixture nebobo. We a new booster. A boost immune system no na afe so ye general well-being. Chest meka se na nu moja ne sone so. Ema moja no ebe ye kama na wunya ahodi gina abrane. It means no bomodin aso benya time herbal HH mixture anase a year time no herbal mixture na se ne capsules nya bibobo ne bedi wakagina mu ye pa afi yenko ene yenko mo twetwe ne so abusia mo hwe me amutie mi madam Roma ni nyina ne se o hwe bronya bre ya yedi pa ye dodo na na ka se bronya we de yedi pa yedi enesen obi ono ma ne bi kra doctor de na to adro so ananie me bi wo ho a doctor etua no ese menom enso enam se eye Christmas festivity na adofo nyina abafie ni eto nse dedie nti obo onom a de yetua no kra no ode ano akoka ana ode ne sa akoka de ense se wonom so kra no akonom ni nyina achi no na afi ebija wo yare mesro sa afia yesi mu foforo de ye mfa yare entwa afi ni nyina ne se ahotoso ne bema obebo modin ase ode woni be kire Kenoga Herbal Clinic no ape wa yare sakra ansa na yare na hyase ese eba. So we share hepatitis B yare sese no so di ntwe pa ye ha adwene so we obi a wa hye ne so na so beda so ro behwe wo Johnson ani ye hyem sabi etise bia anwa wa ani no so we obi a wo experience sad na kai hunu say ye hepatitis B yare no o ye enya bi afi so etimi ma wachi bremo so eye wo ya sa na hepatitis B yare ye so etimi ma wachi kase so eye wo ya na empo no emawo enna oda krampo a chese kakra na no wati wani ennamu ni nyina so beye Johnson ko a hepatitis B yare no ne signs and symptoms no te say bi de wonya eye sichire yare anasa diabetes pepepe iti mesro se hyene so se wo experiences sa na ma maboso ya tutumrike Kenoga Herbal Clinic Dr. Nana Watafrija edano obeboa no wonya wa yaresa fi se yaresa bia wo ba ho no mo a no kwasem ni eye herbal center inti ye de abibidro kroje ne de sawo yare wa abra sabi chemical bi anim eye pure 100% organic eye nubna ehahama eni nua hini eni akabom e de sawo yare da ne da me kan se mi se doctor na nisu ade hunu ne botaye nyina ne se enipa nyina betena se asumdue ne betena se abrane na ka afia so ne de nsa ato nsa ye ne achiachia ye ho iti mesra entwe ma yare no emmampo ansana wape ye kira kwan iti Kenoga Herbal Clinic ye was stresso adeja espresso adeja important ba bia obefa ka bia me pa che odi obesi eye putioja Ophelia Junction ana ofa putioja espresso ka odi si Ophelia Junction usi a taxi rank bi o kache taxi driver wa ye krado se me pa che opi me ko adeja na mesi was Sakura Junction usi wono ma obi ultra modern clinic bia enko kama na numpo no mesre se odi Kenoga no na won kan pa bisa ba bia time of one ewo na baby a time asoye no ho na Kenoga Herbal Clinic ya soye so ewo yare bi efiri wo soro ebesi wo fom emre ni adaje nti cement nyamobɔ ni nyina so ana nche se Kenoga Herbal Clinic yensa yare no mesra wo se yare ahodo miensa se bibia nifra ana achacha na se kwata eno nko ana de ba ya soye ye ho no mo a Dr. Nana Watafrija kofa bai ontimi enhwe na no da nchen dia se ya dwodwo yare e friend stroke me pacho pi wo de oni kire ya soye ye beboa ache kra na wotwe miensa wo be sorry agina brand se wo dihie bi enya stroke a woda won ma se bi yabo ne diapers oye ne ho bibia enye na no achia ne nan otwe ne form ne nsa ontimi maso tutumrike Kenoga Herbal Clinic ye bie yapono ato wonom se ye beboa na so wonya wa yaresa saa so na bema wo kosie ne a wontimi mpem wo de tare na awai bomodin Kenoga Herbal Clinic ye beboa na mema ye no SCP saa so no ba uni atenka ana oba sabi ohumpo ensane woda se wo experience orgasm ana se woni feelings ana se woni be machia ompem a woni energy bia bomodin Kenoga Herbal Clinic ya so ye wo stresso adeja ye beboa na no so wanya anigye soronko e wo wompem agodie mu
Saa so na oba wo pa wo. Bema wo pa wo. Wa worry for so many years. I want Emma Sebio. Wadofonum kra e de twetwe. Me pacha ni da so nyansa. Yesi achia nemu ne sena kasabebu nyina. For when you check Kenoga Herbal Clinic. Nyankopon ene cheba na so nyankopon e de fa odasani bi so te say Dr. Nana Otafrija Kofabaya oda Kenoga Herbal Clinic anytime Herbal Center ano Dr. ye adwuma for 16 good years nie sebi ne ho ma asem bia na obo adwuma so ebo Ghana mai asantema eni wiase afa na nyina etinya ye mugidie ne bra yaso ye ewa abra wachinchini wanante abra wunya solution bia Kenoga Herbal Clinic ye beboa na osusu wanije awie wo peye afesu yo bia wanya kidney diseases anase liver problem eframa ye humi koyemu enfutura ekoyemu enwusia ekoyemu nyina no ye sabo anase ye breboy ene ne sone so na se kobase ebeye mrese ipe afi intimi function senior was a functional na afi de yare foforo e de bro eno na basa wo humi kra ensiso obi beka se wanya asthma me pachopi fa woni kire Kenoga Herbal Clinic ye beboa ama wo soso wanya ahoden soronko kra afi wo yo bia body pains mekasa honam nyina ata etutu wajonku wabasa wachi bremo wachi kase enda me haye me ya echina me haye me ya me pacho obi a wo experience body pains bomodien Kenoga Herbal Clinic ye beboa na afi wo so wanya hoden soronko kra agina abrane se wo yo bi susu a yefunu yare eye ulcer se ekuro atọ yemu se da won so no ho se peptic ulcer eye duodenal ulcer osa yare bi eda wo yemu de usa Kenoga Herbal Clinic yaso ye ho anache watwa eja wajo me pacho pi fa wani kire yaso ye uyo bi a wudidi a na wo bo ehyehyew wudidi a na wo bo ano eye wo ya wudidi so asa pepepe na wo yafrum samfro ya bo bi a friend H pylori ono na se wonya ekwan ebetena wo yemu a na che se obobo wontru onsunu mu tokuru obobo mu tokuru sana afi wudi aduane bia eye spicy food say ye jene say ya kakadro say ye meko ana garlica na afi wo yefunu mu ye wo ya pa bomoden Kenoga Herbal Clinic yaso ye ho de agese wo amfa wo yare bia amfa ho Dr. Nana Otafrija enne me ne wo kasa yi watena se Dr. Tenase free anopa nonsia ekopem enumre nonum sa so pepepe ne ye adwuma efri eye adwada ekopem memenda wohwe abronya bre nyina yanto yaponum if is a doctor ni so ade hunu nyina ne se obehu so dasani bia wa hoden etiase eti ye bo adwuma dendenden se empo ene na wunya mrema yaso ye honom a ekira nopa akukọ boko me pacho pitutu me kafa wani kire yaso ye wo ba no wabantem if is an dom ne dos kakra me pacho je number yi wa bra enche kra me sorry si Frey was 0202 0202 040 040 053 053 0202 0202 040 040 053 053 and that's 0278 0278 373 373 018 018 0278 0278 373 373 018 018 Kenoga Herbal Clinic yasia ye was stresso adeja Sakura Junction Midiane Ketis Papa Obako ko fefe mini abema papa bi nyame inshallah Ushra so Akoma 87.9 FM Onia TV was say Chrome TV Akoma mu Nsem twumedie no enwa na wo hwe na wutie ye ne wobafo wa na edi enkomo na wode na asema to ye nimpa wutumi mu say asam no eha no eha dwen nya bema no a wokwaja na monkoda no a waja wonom akire ho no eno na sesi akoye ndadwen was good afternoon Marcos and crew way free Blue Sea ho was good afternoon Marcos and your crew happy new year. In some parts the woman is hard headed, marriage is hand comes. It's only in Africa we think marital responsibilities are for the men only. She didn't do some housework well sometimes too. Some men of today like the cheap side too much. Okay. And also a message or they aba and no. Or say please the lady should go back home, find some elders and two of her husband's friends and ask for forgiveness and reunite the marriage again. Before then, she should wear a sexy nightgown and make sure they will have an affair together that night because the man has reason to work and raise the family. Moreover, they should let every pain goes away by saying sorry to each other
And by doing so, they will have a stable marriage than the first time. Okay, and also the message or the about no. But good afternoon, madam. God bless you for your good work you're doing. The lady should reconsider her stance and think about the children's future. She should be compassionate and be a mother, because a mother can't leave a year baby for a man to cater for. She should reason up. Say, Abi, edifice to whom and ebaye. But say marriage is a union. One should help one another. Okay, or no, so the no. Or say hi, or say Chrome TV. I appreciate the work you people are doing. May God bless you all. I'm Kofi from Asante Mampong. May that say any more mercy, yeah, more de abba. Near Kofobi can say, Sako, Kowa. Only on my agent. Almost a Sako Kowa and Koranity. About why? Beman, what is our coin or Kofaba for Friday? That's just what that's what you watching. 2 weeks in. Hey, and fun one as a show. 2 weeks in the old coin, 2 weeks new. But I want no egu ho. A bra woo ye yet, woo ye no crown, when a bearman die, or to Timako. Ah. Woo ye a bearman and Timako, and T. Woo ye yana, what ye go ye. Because Cremosumu crown almost say. Marriage without consummation was a winning or banner to Nasa Busumi by a Busumi in Sianam 6 months. Yeah, Busumi in Sia, Nasa Bona Yawa de Negu. And tea a craning ya fit a confirm you know. 1 and a night. That's just about that daba Kumunano. What the end Negu. And tea moved 2 weeks in it. A good away, you know. 1 and nado. So, no, Sabrina in our so sa. When fast 1 year no cry when na daning in so one to say be our quack of fagelo. And now woman so a quack that will baby in chain. E be a dark rat na jubi, one mamma defi, who be sadder. There be, and no one who be sadder. And no, if you were ben you now, but Pim saying and bearman on another. It is sent Quack quack of 4 bank, quack of father dada. Almost so free for 2 weeks in it. Pass on Quabe 4 bar. Cow ya watching a ya or bow and chaya. Wopamon no maybe our day I ask a comco fabi. So when you scandra. I want a cash when Niska. None of Cobom Motibacqua when you send and then my son had a bemano benano. Eh? 1 man obey ye 100 cities and 50 cities because of you. Or Benjamin is what the better amount can I school. You know what the man cranoa, a young craning farm ember will say be a mummy. That I may 50 cities. And your main so muy be. Dabi akwa mo pesa wo se nkomo de brew. Aha, sampa me ka che nkwa na ka me na community ma wo mo. Enso wo ma wo mo wo na say so mu nnim na so sika na ma wo me a wo. Bo mu de penny na America no. Ono ya won da be na wo se hwe. So mu nnim na so de sika na ma me a jo mu de be di nu. O mu suro ti me meti wo no mo na nkwa ndi abonten. Enti se pa de opa che se be ma no ho do de e free wo mu kra bibia ne wa ye kan be yi. Na se wo ko wo be sa akofa foforo. Me me mfa wo bia bi. Hey, what if you say? What when you saying? 32. 32 years. 32 years na won fa bema. Hey, na me abre why you cry me to say BBC ase mekwa tam foforo. Mekwa kwatam foforo. 32 years won fa bi. Ma me ntime me de me hwe ne Nsem don fo ma no fa mama me na me. Wo ti wa ya wo nya odokoro. Dabi. Kodi bi. Hey Nsem. My yentwa ye homra na ye ba ye behwe na ye ne girlfriend AJ edi nkomo na afi ye di atwe. Okay, ye twe ho abasisi ya. Middle. Now then I would say why you stay for sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chimeno. E mo yiti triti. Mintumi pon sorry. Who na nwanwa. Eno me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na se wada. Se wa anom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mo fusane no. E cheyi. Natural garlic papa bi. Ene e dia ye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for be drobi omodi aba. Ye fe no 3P garlic mixture.
mixture. Wo koto dwene waposo na asori a wo complaining no. Sa wonum 3p a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo manofo, anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in them. Wokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024-89-288-4 and 020-100-0021. Hey, Nido Riasi. I say grow fine dear. I'm fine, Papa. Why food? Sell us to go fine. Why no Michelle crying? Hey, I worry for. Then ammonia this year. Some way, secret name. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, but the drum was so abba and buff for you. Yeah, the young can say cocoa and I should I. And say more ram. And was what dead. And to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send ya. Also, when you are to a wound to me. A very papa for now. When I'm rare, we are doing a crabia. No, say to see. Afraid what I want to be money say ye. One grow fine with a drone. Never bony really says in year. Grow fine herbal tonic. A super. And to be a open Cassiamotuno for the trim. Oh, Kumasi as a Corimampo. Was some can go all chemical shops. And you have been driven to beer with him. So open session for Sano Messi 0244-596532. And I said 0264-596532. Grow fine herbal tonic. Super. No, me. Hanyako abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hye ya yie se de be hye nyan munyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka edida efuru se de omanfo enyim di parabra na wote ase pepepe ambulance ene ka papa wode fefunu Paul bearers embrantia wo su efuru de maachie enhwen asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services ennuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there just say everything under one roof abusapani we dey ntwaso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o commercial safuleba kani koko board dan no ehwe animu ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006-221 and 0243-7374-57 and 0266-1946-78. Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Akoma Nsem Jumedie no enwa ena wo hwe na wutie no home sweet cereal Lego mix make am for the amount. Ye kama pa home sweet cereal Lego mix Mr. Watombra we wunya ni bie no menua woni abusua no mo hwena de akase pa eno nti no bomode ane ko provision na supermarket bie mo okwa wo so wo pe home sweet cereal Lego mix ne ebe eno anopa wo disi so asema miensa na aduane ayeyire de enkoda na de be ma na de na chese wo bibia de bia na motumi e de ko adwuma home sweet cereal Lego mix tombra yi wo benya bi poku trading kejeti Dr. Mensa do pizza ke wo bu akwa Ofen sota no so ya tonsu wadama upe bi atu akwa akoton wa eya frɛ 0246697358 0246697358 doc mame mo afishia pay na pomo ya do me ho ye pa okay afisa se na enkwani ahoden wo eno an yesre ya ka bia bonus eya kraso doctor ai ni amini o nokwasem enupa akachi papa ye bedase eburu ayei me di enchia PSA ma Roman Catholic fo mere wafo aka kire mere wafo nyina ne se eno mere ba Christ asundie enkam sunsun o se enkam so mwade nyina okurasin doctor am ye adwuma e wo Kumasi Breman aseye ne mienu baako wadwira amankwa adade hotel ana baako nso ewo Kumasi Breman pentin kwasofo aso da no ho pe park ne da ho no aso hotel fo no uduro na bisa se yen kire we fie ya tro gate nanim thank you Jesus ya obia be kire adwada ekosi memenda ana ye adwuma na me na me de Kumasi branch na no ana adwada de ende me amenia ekofijamfi ana da eno nso ano enu ntia wiei ma bonto yam ye di buro nya wie di aka
ɛne sɛ adwumaden na nkura sɛ bi school pressure no yɛ gyinam ɛnte nkɔe na obi yare a deɛ ohia ɛyɛ duro yareɛ deɛ ɛfa obiara ho na deɛ ehia ɛyɛ duro aduro baako a meka ma wo nnɛ sɛ okurasin doctor afi etwa mu Nyankopɔn adom bitimi di kɔ m'anim paa ɛyɛ diabetes wɔn na agyi bie titirifoɔ ne nkran na gyidie no ɛyɛ asan sɛ dabrɛ diabetes no asɛ ni aduro bi ti ebi bɔ paneɛ ebi deɛ type 1 type 2 na afunu mu sɛ dabi sɛ yɛ wɔ ho aduro paa na ɛgye deɛ wɔwɔ sɛ aduro no ana ɛboa sɛ wonim obi wɔ diabetes biara ka kyerɛ ne sɛ nkurasifoɔ nyinaa doctor se ɔma ne bo ntɔ ne yam sɛ yɛ type 1 o ɛyɛ type 2 o ɔma ne bo ntɔ ne yam makura asetenam a menyini kyɛ yɛ brɛ wɔ hɔ no aduro baako a mede bɛɛ kuma sɛ mehu sɛ nkɔfoɔ abɔ agye me so ɛyɛ diabetes ɛno nti obi bia ɔwɔ diabetes biara nya duro bi pɛ na ebi wɔ nam 21 22 18 11 ebi wɔ 9 8 wɔgyina hɔ saa da biara wɔgyina paakorɔ tie me wɔ duro no a bodate na ɛda a wobɛfiri ase anom aduro no so no check mu afo deɛ wona woba no ɛyɛ sɛ yɛtim bɛnya bɛɛ sɛ 4.1 4.7 or 5.1 akyerɛ sɛ ɛstay ama ɔkama ɛno anema maduro no ɛda nso no ɛno nti obi bia ɔwɔ diabetes biara no nokorɛdi a wɔm ne sɛ kuro bi a wɔwɔ so a wohwɛ me ɛwɔ tv soɔ no mɛtumi de aduro no ama wo kurom kaa abrɛw me na mɛtua ho kaa sika ɛwɔ Kumase ɛne deɛ mede ayɛ bonus so ama obi bia sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ mede aduro no ɛbɛbrɛ wo ntira because wontumi mfiri mankasim ɛma dunkwa ɔboase mu manso esirem wa paga tuhu baabi a wɔne kwa wa wohia aduro ɛwɔ me nkyɛe a me package ne Kumase ha na mede akɔhyɛ drobani nsa asɛ atua ho kaa sika ma drobani no ɛno nti wɔde ba esi front ɔfrɛw maame asumasi anaa agya brabagye aduro no akɔgye asɛm biara ne ho ɛno nti diabetes deɛ meyɛ ho adwuma paa yɛfiri hɔ a wɔn na ɛpa wɔ okurasin doctor medi ho dwuma low sperm count bɛma bia wɔ bibiara no wohia okurasin ni doctor na yɛma waduro na low sperm count no mfiri hɔ na wo so timi nyɛ wo yere kama ɛtɔ da no kwasɛm nie infection ahodoɔ ɛhɛ nipa na me waduro a maya infection ko a ana di kutia na sɛ obi nom infection aduro ni bia sɛ yɛ gono ɛyɛ syphilis obrahazia ɛnkekaya ahodoɔ obi akura sɛ mpɛdi asane so ho yɛ ne hene ɔpusasa wo de ne menkasansie mu de aduro no maka ayɛ de abro wo de ne yɛ cholesterol pa na ɛgyegye wa wo de yɛ afrɛ me mema cholesterol duro kama amwa soma dwo wo de yɛ ulcer na fa nufu ase esi wati kasɛ tobu ase na memfa ulcer duro maw na bɛka sɛ papa yi ne ho anika na okurasin doctor yi sɛ ɔwɔ duro pa ɛno yɛ ka bibiduro a na me sɛ bibiduro firi akurase na akurase ne yɛtena hɔ de hwɛ nkɔfoɔ nti ama okurasin doctor maduro ɛnam paa wo de yɛ asthma ɛpɛsie asthma fo ahuna mane me wɔ asthma duro sonko a me de ma wa akora na panimu yɛte akurase ne yɛka ne ntehye wa yɛbɛ Kumase mo te fɛ na asthma yɛse yate na me wɔ duro a me de ma wa asthma no akyɛ sɛ deɛ ɛbɛ akɔtɔ ɛnka ne ho biem ɛyɛ okurasi ni doctor yɛmfa nɔmba yi na me wie a wafrɛ me 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 baako ɛka bi 0244 47 00 67 0244 47 00 67 wei any okurasin doctor number say ha ne biza na dia fa ha wo de make say hepatitis B no wanya okoye lab ne esi bi wom ensu anyantwe nkofon ene me nkasa na me fa duro maka mro hepatitis B aduro ho pa anna wo bi a make so ne de o ye fuya le bet enye ulcer ne fuya de kan ho na obufa so eno nso aduro ho oba efiri busum mienu ko a menses ne maye memu waduru ama na ba a wonti yaw ebu onema sese ne ba wo bre kyese amane wo hunu no enya gro memu waduru no no ma sa mesese yaw ni nyina na afiri wo na fe eba nso a eba no ma kama na oho atɔ eno ne ma okurasin doctor me danso no anna me memme duro ba ko a me dia ba sesi ekrom ha Ghana ha obi ase papa
Obantimanko, baby uncle, Obantimanko, baby uncle, or quiet was it? Me ye be I was see me bear mano, a shimana do, me dear bony, eh, just or no any abrinums, many ha. I'm say, yet grassy, yan to frank, yan to freak, yan to pension, and manacatem, so made us me a genie cuckoo. I didn't try. Ya the puma and the sea from a summon and you, and yet into who. Ubema na ye mre, se kane, Simon so a danquaman and huna, tear me. Me will me, a member kwan enum. Na a package, one package be a notable some back on and a benmoy. That thou would by has here air clean I any jet. So Bogumweni, Bocomi, no come and sa, I'm an a jacopra, a ye member friend, me. It is all friend, Okrasiniasi, Okrasin doctor, who may bring a friend, me no. Femaka Remy, no man so, medium one crying, then can cry the Mutray, Mukayo for the Abaka soa, the Abba Madina, the Abba Ashama, and a circle, one crying in Sukra, who was Zim, and Zima, Quamadan, some baby, the Roma Cabro, Niti, we a member Robacua, Mia, Media, Yahini. I am my yacht, they say, my yen so. Kai, now you have been say Kim, Bacohoma, no or Barnabel, born in San Wata, friend, and need to call. Unu buy Siamuna, none need to as you hear Obodia, Matuntunko, then you fit on so why you reference as this, so we see a different planet. Emma, Radinia me, Omopedia day, and when the Bema Biano, we hear due Nsem. When you're 70 years, you 60 years, wouldn't you be na Obejuanua? Na a fay, when I treaty, when summer no, numbness, I yet treaty to the crana, Abasay, a move you anajo. Ne bin sa no ase akura na ewuwa no na ne nsa no wo ne sempane memo aduro sunku bia certificate ni nyina ebekọ a ho beto okurasi doctor me tren okurasi minya se aduro ka ho sisi yare a ya chiaw etifa wosiem aso kotodwe usi fam kura wo bre ufiri paso se fam a kise otiema gei tie me memo aduro ma sisi yare na emu sisi we mu dwawo na eka wo no na etifa wo to ase no maami Sorry, I couldn't see a solid Cosiada. Way nema okurasi doctor, Medan Sono. And Nunti said, Banner Pomudemu, I had a sapa, see the baby draw, and a dick idea. In Sakotokro, and no Emma Adonosonfi, there be into eminenti, no liberty. And to be a war hemia, Nensanity treaty biano, a draw, and a wow would do so be and I do, would do so to a broso, Memo drew, a manina tiakoda. I cry a few 4 years. 25 years out doing some yare. When you have an idea to pampers. No more than 4 years, Conos won't memory drum and charging so it being at 12 years, 11 years, 15 years. Or that school, or you know, say a school, or you see me begging ready, or come abono. When we draw, I'm an charging so come. And now what make us say we were bad. What in can you say? You soon piano, one piano, but what soon answer any one now to do. Well, and the cabbage rabbi and Yahoo into a bar. So I think about you. You did Chiano, Manchester now. So when I name what you don't pay for him, I must say, a queer don't penny. Same queer diamond saying, Coconia diable. And you must know, we were by nothing, can soon queer, and so draw and so good, and more drumming in every or Union Siena say, Miss College, when about Cumianu, and the men Cassa, and in our uncle. Coco drew by Kuaname ya. I fear 2 woman and I feel me to us. Wa kokwa makoko na pusiaba uhu emoja pa ukọ private ya ukọ baby so a uhu moja pa asentintri bi sisa ho na kokọ ni tuatua ho ama oto hihye oto dwao kise upia kọ akokọ na ya batie me wadura me de ma wa ekokọ ni pia kwa na loko emabiem ane ntintri na atwe pia nyina so bekọ uyo ba na saade ne hawa hadwene ka kunu ka se oba da wagina me modogi was me pesa obwa yade woto Mesrawa wa pesana bibi na asie memma okokoduru kama ama bibia keka hye ho a ensam pie emabiem eye okurasi ni doctor wodunso a wo bre wodunso na bia kam memwaduro amwa adunso afiri wodunso a problem se wodunso wi a problem eye prostate na hawo eye ebi enam yare na ma wodunso ai basa memma ho aduro eni nti okurasi doctor say ehia wewu wo ba afuro no edindamba se ebia kane die huwa etitrogo so aye pia free Roma held ase wesiane no ge free ni do so do memu aduro kakra bo so wonya frato mini bi na bibia ye kama enu ti mesira wi afre me ye aduma free juada kosi memenda eye breman painting kosofo asoda ho mi wie no obabi no wi mi tua no tramo metua no
apatashi metua no jot koke shisha red enuboni bi a waye addicted wo mu no mi wadura me demand na free na adwunim na bibia ye kama enu nti wa obabi num nsa wonum wi tramol no ento ne ntwene no wodaache ukru num nsa num apatashi hawa me metua na wonko ho biem na sa aduro no so no emfa ne ma ene me nkasa anase emfa ma kamro wa bibia ebeye kama nti mesraw obi a wonum nuboni bia de okurase ni kutaduro so ko a me de ma na pe ne kon enno biem yemfa number na ma ko tam de echa pranam o mo sin ba ko try 0248 67 22 and 71 0248 67 22 last number 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 wey any okrasi ni doctor number ofra mia na mefa mesu ne besi ni se memfa ya ebe na megina ba kono so ya munya botre ma me pese wa unya me na oni me ka wo haw eho asem me bompa ye yimpa ye ma se awurade mu wa na afi we de nyesika kakra to na ho kire alabansi be wu a obema nsole se be ka bosumi ensama walabansi e wantu ne oyire nada because nya dia wanya to ho wonya nto ho mo ya bi school mo ma eji no manyina mo nie bro ya chi school bie e poison pa no o man de maye no yes sam ya mo fanko January February na mo bi school no si e di bro nya pa wi bi school die mo de poison ana ma tememufo si ya chia mo pi nyame yeso yesi aju so pi me da say Hi, Akoma 87.9 FM on your TV, say Chrome TV. Also, Marco, please try as much as possible to reunite them. She loved her husband. Okay, made us say the message. No. Also, please tell her to go back again. We answer message. No. Pastor Julius Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah. What's that? Yeah, sure. Obafo wa ni kunu. No. Obafo was a kunisika on what you are not money. Because the man no man is cutting one way up. Okay, dear, my man, I almost answer. Sana. Na 3 years, dear Bema, dear. Oh, no, I'm 3 years. Also, 10 years near your 3 years. About Najuman say, I'm 3 years. I'm not a dream. Najuman so back where I was me try my best. I know no crap in but some just say, oh, baby, maybe 10 years. Oh, say no, young farmer, you. Young farmer, yeah, one for mama. The Bemesica, because my Nordi and mamma. And you know, and no dear, who need why answer so soon? Yes, and that's what we'll call people and channel. My mother and mamma. I didn't put the booby at Modia every year. I did the money for the year, also 1 year go work. And so what's make you what the bony person? No, any obese damn. Was it when you saw this down? I didn't a result. The results in your video. A honor and I may a hammer. What does it? Not a no or Bama told you. I was in a Juma. I say, there's no yet. I was so yet. I say, oh, and I just said, oh, point I'm making this much. Just a little job of Bama. I am a whole person. Bama no job and didn't just say, oh, so when you're real. No, man, I can't. Oh, yeah, Juma said, yeah, on the rest. I say, what a pebble. I Wamano ewurano. Ewo hana ma ewura. Hana ma ewura. Ma woni case bi awo. Eno. Awari we nya awari egu. Eno ho akokodro no. Enya ma nyina na nya sa akokodro no. Etrim na de. Sa akokodro nya ma nyina. Yentu funu onsa nkotena me na awari ono etrim na de. Be ma no yakasa kire na obete kasa. Be ma de me on say na so what ni nyina na be ma no mpebra. Eno de. Wo se on pebra on pebra. So ma kwa bi say
Send now. When you're married, some did you share? Oh, and yes, what I say. And then you say, we share, and I say, and that's it. Oh, you say, somebody did that. I say, I was it. Share what did that. I want you when and it jump so what is out of there, dear Badia? says he cano, says he cano, Sika ya boys again. Say, ni be one. I'm not pedring to form still at the moment. Maybe I'm a say, and buy you happy sky. Hey, oh, I love you, when I see. Yes, it can some. Now, I'll be all I don't feel Uniscan as I tell you. What has one go class of Queen Nadia Man and what is when I can go ask a Queen Nadia Man. When's a Marco was on say. Na okona obaby shewe na wohu se obaby no anu aduane man no se wohu se na obaby no aduane man kan how there how do say there bi na wakofa ba o se on kofa ba wohu se there bi ni nyina ya ha no oni skentia what do kan oni skentia kasam de ma na yempescans ya na man de yanti asese sa no mote tada na me ya se man sa woni bi dia ono dan ma obeso obeje odi of my mena yeah Jesus so mo de mo beje of my mena na obeko review na obepiska ho na me o ka che be you know me I am adwendwen because ka pre mo dama ana ga me ya na obi che ni bi to obi che ni bi a te and you are the wase mama na eko abechi no ba ko abeja say ko obepiska na wo de anyway they obi che anyway and you are waji be me dey mum na ebeko review no say do dey dey ache na ye ne dia enti me ma no mo enti say o mo sa no mo te o dan ma wo de no be san dia enti ya but ma ye kan kire abanza on san ko tana na awade we nya awade egu na be man ne bia ne be kasa na on paguma bi nye no fan support because normally the man de o mo pe bresa ti o ma ne bresa na o mo ba bra o hu ne sa wo no no e ma dwem no so o ma ne bra na dwem na asa wo no nti na wa ma na e bre o ba be nya na ko so ra pa wo dware na ko asra poka na na gu akonwam na ko fa remote ba ko papa ne ade o be bi adwuma kra ma na bi adwuma no we call na we ba be about 2 hours no be am na or TV or movie na ye juma dos wo fio ni na o mo we na obete kunkun papa wo de ya hwe pastor ye da bi nkase wo ba benya na TV se adwuma na nkasa ne ye kase ye 3 ye ho ye wo fi a hwe oba asore ya hwe obe pra no pa wo wi ankora yi ne nsa ba ko hwe ankora yi dware wo mo e be siesie ya ma mo nya adwuma kwa ye adwuma wo fa wo ba no kra no na ebi na wo kope ya wo man na say the medical catch say eno ye adwuma household choice so one man ya ne dia eno dia eno dia bre eno me adia ko fa pre free school uniform na Ghana system na yo sisi am so so ba ware ba na unya adwuma bi it's a safe pass me nya adwuma support dia wo me na no bre nya me ma no nko a enti me dia advice am na me no no me advice adwuma kire say be ma no onye sunye ne dia ti atoro so wo de yam fa say be ma ndem bone ko ne ti o tena o ko no wa ma afi na obe adwuma na so better say be ma fo from be wa no sa me enti wo ya adwuma de na ka wa yo you are on the safest path o tena bi na say bi esi still na no wo say kwa bi ma wo ye enti no dia sa na be ye enti ma no mun ka fra na sa na bra bone ti e to da nya bre sa say de mo twene na ya na ya na makai say wakunzo twene o nya bete sa aware ne de ensako ene ensaba ye dware ye mienu nyina na mmom be ma no wo na wo ba be ware wo ba no enti se adwuma sei saa no na afei die oba ne susu se adwuma sei me bo me homoden kakra enti wo so bo homoden na obehunu ne wadware ne wada ne wasori anopa na be makatachie wo nyare bibia haw na wadware na wada eye de ya onu so ye nipa wo bebre bi enkwala amiense mu a na susu ampa se wonyem no akofre ne bra be ma na anyem wo bra emu ayeden me kunu adwuma sei enti sese wotifie enti na obra tumi ahwe wa ma ahokyere ni mu nyina na wawo no ahokyere ni no de nyem ye no enti sese no obeda ma waba ne ho bra mesro
we de egu aware egu wodo egu anigye wajuma etina fie ko pe wo ba tina 3 years anu eden ebegu ono de ade na woton wo oh eyesa so a eyesa wo de ahomtie na eba aware anim ahokyere ya ahokyere eya enkanka ne se akwala aka wo ho sister ba ko se me huti me kunu adwuma se me huti me kyere me ama me kofa paste ena fra gari ma me maye de edi edru sa so enkwala ne nko da ho ma na ne ho meye de yete no na ne bra akra ne bumfu ne bra abu befu me nua ba aden ena bibi kakra bia wo da be ma enchen wo te be ma nchen na kakra bia no afafo no afra me ena bra me ho akere me ena bra mpese me container ena me container wi mpese mfa ne magum ena bra me nyimu o madwuma se menyem ya mepese ko hospital na me kunu ni bi enti ayesa wo be ma wo ba no abre obebrɛw enti mesrɛ bra de ama awale na ye bisi basa nyina nie mesrɛ keka ho wode nkura yi gya wo no wonsi wasɔre kɔ yɛ adwuma wode nkura yi ma wo no wohu sɛ ɔba bia ni hɔ a ɔbɛnu ama nkura na die enti wo keka ho enti adan na wo keka ho sen sɛ ebe ma awale na guo sɛ yetu ne fo sɛ wo mra awale na se na wo so wasesa de wo bɛkɔ adwuma na akɔ oh nti se wan kwa adwuma na nkwa ya wo be ma abekwa akwa gina ba bia gina mesre no oba wo ni be ma sote na so wo mane ne wo nnade a wo mane anu aduane ni ase aduane ni a wan hwa de besie nya papa wo kunu wa ya de pa e ma no bi wo ha wo de ase aduane ne bo ne yi saa no a anhwa oba force wo ma bibi kro de be wi utiri ma mo wawu enti we kra de yesin so akopɛ ba bia tena because anhwa anka obeye wo bibia enye nti mesraw bra ye baba wo nchen na se de aware ni sitie bia na ha ye hu aware ye behwe kwan ye befa so a ye beka bibia bom na asundwe abafie I don't force the lady to go back, for I have been in that relationship before. That man will never change, but rather steal her money and hit her. Evangelist. Kakra down no asem no dey atunu botom ma nipa ntias ye se ayi sa kwan left and right ana sister e so ohun se omu sha ase ne se na ntisa na akwantin ho no na ya na asem no no ye sha ase anema e kosa nipa nkan hunu se ebedu mebili niema besesa eholo na ntiase no nya adwuma se hwinsi ye no no to be provided na bibia koso kama ena bibia si benfie miensa ni a ene ma nkwede wo huru se ase wa sheda se wo mpeso obekọ emema so terebo ama ya no kasa etimi de sansem no ba se me mpa adwuma eden bi kura no wo kan di agro bi anu wo kan se obi friend so me enkoye mesi adwuma wakasa me dem mpa bi kura no wokan di akoro papa so o kedi agran ko beko nko sori ko e mu sade but sister wo hunu se eyesa mama ema bia ya ade o ema bia ya ade papa se obi asoni kum no obi a wasori kum babru 10 years ba man adwuma seya no okaka kawo na jeni ka ton ye wa ye abro 10 years kura o na nsia na sorry amano ka wa asori pensu yesei obayi na asomua school fees twade ade nti ama bema no sese bema na ye din ena wo de support bi a wo e de boa so mini abema nka woni bia kasade sori na so ni mu ka nwa mu ikra wo no yi so na de bia sija so wote ho we yese na we na wo som na wo boa e de abenya kakra di de bia ne se so no aduane a wo ma esa efie no emu nyoda nti e besre e 50-50 benkum dwa ni fa dwa de benkum aho kire de e beba babi ewo babi a ebeba eba ye hu se de besi asoso yemu na nkogina so ama awarija wa na ko bi anu so obako ana onu so se ko na me hwa ade bi o TikTok papa no em se ge ne tete no an ge na akọ court akọ gi divorce letter e de abase be ma ne nsan oba no to bo no
Sign for me, let me go. I will go. I will leave this stupid marriage. One of them and a far pain with unity, no J paper. Was sign was every paper the friends. Was what are you trying to do? What I was you told me you want to go. So what do I do? Go. And Mr. Wa me pack me never come pack and we ya. Montrans mun find solution. Na dimbusi. Na esa nkwala no so bebre. Omo bebre ampa. Me da se pa. Akoma 87.9 FM on your TV or say Chrome TV. Akoma mo Nsem Jumedie no na wo hwe na wutie. Ya be kwa ma ne so. Was happy new year Marco. I'm David Weja. David, happy new year to you too. Ya kwa ma ne so. Na ye ne etie phone so kodin komo 0243 114497 0322498035. Within the baby akasa free. Marcos. Yeah. You can me. Oh. Just so Bessie. I think I'm asking. As somebody can overdo. May I not be a uncle and yes, the whole side. Yeah, there are one at the tea. Marcos, we say, me, see. One for them and one for the baby. Man power on people I won't see all money. You are one of the best for my own. Uncle Sano. No one on one minimum. Let us have a papa or best in against 0243 114497 0322498035. Within the baby akasa free. Hello? Within the baby akasa free. Don't take your bonus. Oh, meet you. When you just for your money is so different. Oban look to say, when you go on you could cause a corridor. So, well, then I know what I want to know. Yes, and about Casano, so the and the Berman to go on my TV. If I send you one more overhead, and so, Oban, I think, or I was saying, Kobano, Enyabutre, Medase. A grow fine about tonic and make for the Ama was sent no be na into me more, Emma won not ye winning the ye, or menses no Emma ye moja, and dear for sunny ye when you Pedriano emo, Nabi be to me and you're correct, and for Emma Ninian Fair. For 0244596532, 0244596532. Now, Oko from us, Biamo Benyabi. Within a baby, I said, because I was Shama. Yo, Papa Yankwe. Boy, no man, friend, okay, but that's the currency ventures are catching the echo. Zahara mission in the G capsules, or the Zahara man capsules in the Abba mission. In a year, drain, one more Bebo Zahara man capsules near Memedru, in the Abba mission, typhoid, and a Zahara mission in the G capsules, and so, and also my day, the animal say, there wouldn't be a bit to us here. 0246348334. Within the baby, I can say, I'm not a big economic production when I'm that is for a idea. That's where I for the solution. Now, in place of and so come on, Ben. Within any baby, I can say free. Hello. Within the baby, I can say free. The pastor, make a selfie for Papa Yanko. The pastor, lady, Mikasano. It's a say. Or so that's or brat the man because our radio so the man here don't cry which we found him coming. And yet, so old man didn't be cry. As our way, which we found him coming, but or Casasa or shipping man or the man of Shankodan. Shankodan, the man a show, Modidi. Then I never know money. Because I was saying, I junior a crab. No papa. On the because a woman to begin head. As you see, a human say, and it's a say, they were junior or money being young. And I saw about no other pam. Success is not wonderful. It doesn't come out and pardon my wonderful. It does it.
Yami insha papa men sweda so Dr. Cote d'Ivoire Eba Center Cote d'Ivoire Dr. Cote d'Ivoire bam no ene ye kan for the ama we original one no eno nti bomodi ase obama won saka bi waposo no waposo ukotodwe eyestro sciatica na se fibroid me se wada ma won saka bi fake wom eno nti woto ahunu se woto original Dr. Cote d'Ivoire bam eno ene bebo afre 059 810 0244 059 810 0244 Dr. Cote d'Ivoire bam bomodia nature no TV so said be ya wo pe bi ato wode na chance die ya beto nti sade a ya the fake ebema original go so funeral home so casket shop wadawro ma waye no e ho kontra nyina no fama omu bibia me say eye ni bibia wo mo ebeye e de amount enu nti brakbasi asafo ye ben labor no 0243 74 0243 73 7457 0243 737457 aha and ye de akwa mu nsam dwumadi esi watchna ye fiada ye boja ye besan aba Akoma FM Ashanti Network. Bena Sansubi. Linia. Rania Nanti. Yawusus. Yeshiki Sheki. Yenaka Yaho. Yenanis. Now in so na Yabusuba. We need to also a 24th January 2026. And upon your name find the best every Akoma FM Yenu Haya. Yawasuka Yeni possible. Make it Rishanibo. Yabananti Akumasi Russia. Adada Yahuachi to a good yet Nalis Radiani. Namayana for the day. Yet you got a feel that you're from the whistle to Tania. Over Sashi and Fopi. It's ready and sorry, appear close.